Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Kumusta kayon? Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway isagot mi manen kada kayo ti compilation dagiti napalpalabas a drama tayo. Ngamsakbay na pagyamanan da kayo manen amin gapu iti awan sarday na nga ingkay panang tartarabay ditoy nanumo a channel tayo. Namnamaan nyo a nabasa mi amin dagiti comments yo. Ket iti sumarunong upload tayo intay man binsa-binsaan a basaan dagiti kablaaw yo. No adanto man ti saan a maibasa kadagiti inmun una a kablaaw, kidawak nga ulitin nyo laang ti kumablaaw, iti kasta kat maibasa tayon tumatlaang iti sumaruno nga upload tayo. Medyo napunduan tayo ngamin kat narigat ti agbakrid. Nagaburan dagiti dadduma a kablaaw. Isu atap no maibasa dagita a kablaaw, dawatek ti panangulit yo. Intay nga ro dandanggan dagiti agsasaruno a drama. Ti surat ngayon tayo drama ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinga di tinagan nga Irene. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin, kayat kumanpay nga idanon tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo, iti naragsak kanarang ay abaro atawan. Naawisak mat ang nagsurat, tapno inak ibinglay to'y padas ko, amadama apagdaldalanak ita. Ket kayat kumatlaangan adawatan ti kapanunutam, maipapan iti daytoy abanag. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Talaga kani at desidido ka na makikalaysay ti Daya Felix, anak ko. Wen tatang, amuyo mo't nabayagan na plano mitiag kalaysa. San ka di? Wan mat ket di Oo, apay nga ro da kasta ti reaksyon nyo ngay. Kaslasan kayo mo ta naragsak. Kan, apay akas lagdwa-dwa kayo kan ni Felix. Saan mat nga ti kasta, anak ko? Pampanunutak lang amin ti anak mo. Amangan no... Noan niya, tatang. Tang, napagsaritaan min ka ni Felix ti maipapan iti dayta abanag. Kuna namot nga ibilang na, kaspudpud no nga anak na ti anak ko. Wan angam andalat tamot danag ko. Panagriknak ngamin kat kasla mapilpilitan laang ni Felix. No may papanan iti anak mo ti saritaan. Tatang. Apay di mo ayamadlaw. Di nanto pa'y unay kasarsarita ni Roxanne na adda dito'y balay. Kaslalikliklikan na ti anak mo. Ay na, suspesyal laang matdayta, tatang. Ngala, lipatan mo tinaybagak anak ko. Ang panagkunak at nasaysaya at sano, agyan pa'y lang ka na kami ni Roxanne. Total, sigur matan nga day ti poderme ti apo ko may. Kuha. Di ka kumanagkad-kad anak ko. Sigurado, asaan mo't lang nga umanugot ni nanang mo. No iawid mo ni Roxanne di balay na Felix. So bayam ko malatan nga agtalinaad dito balay ti anak mo. Ay na, congrats insan. Talagang awanan makalapad iti panagmaymay sayo ka ni Felix. Insan. Katagyaman na ka. Ngamin, may sakamot ka dagiti timul tulong anangas asikaso para itipan na kaisagana ti amin.
Awan anyaman na insan. Tinapatag ita, kat natungpalan tinabayag nga inararapaap mo iti biyag. Dayta kat ti maidatag iti altar. Launay insan. Ti amok nga rod idikat. Awanan ti mangayat kanyak. Gaputan na ganak kat nga rod abalasang. Ti amok idi kat awanan ti mangkalay sa kanyak. Gapu iti napalabas ko. Angam, nagbidutak. Gaputa dimtengmot ni Felix. Kat iso ti lalaki amang tungpal kadagiti arapaap ko. Iso na itati kunada a destiny, insan. Wena, insan. Iso sika Biro kamutan ti destiny. Iti kasta, sika mutan ti sumaruno a maikasar. Ay, uwan to, insan. Dumteng tulat ta dayta. Ay, win kayam, insan. Kasano ngay ni Roxanne inton agdan na kayon ka ni Felix? Kayat ko asawan, itugot mo ka dimat, balay da Felix ti anak mo? Ay, kayat ko unay nga itugot insan ang sanmot akayat datatang kananang. Agbati mo't kano iti puder dati anak ko. Sa bagay, nairuam damat ngaminan nga adda kadakwada ti anak mo. Husto mo't kit di iti kasta, makabukal kayo adagos iti adi na. Anya? Sika talaga insan, Carmela. Kamodyanan na. Nalpas matlangan tinabayagan na plano ta pa nagkalay sa iti simbahan. Wen nga rod lakay. Ketyak tumauma nga agyaman ken ka. Ngamin, sikatin ng tungpal iti daytang harapaap ko. Urasak mo't bakit? Sikat ti makagapuno apay ana tungpal ti inararapaap ko akalay sa. Saan man nga iso ti ang grande, ngam at least nabindisyonan ti panagden nata kas agasawa. Banag apakaragsakak unay, Felix. Urasak mo ta. Isang umay ka man kit dito. Mga ramid taman iti baby. Naka di. Ay na, saan adita, Felix? Saan adita kunak? Mag-ikiak. Nay, kunaklakit din no asino ti sa nga ilig nga ibagbaga ni Felix. Da kayo mo't gayam nanang. Ay, huwan anak ko. Imayak ta umayak kumamangibaga iti kwartam. Ha? Ada ka nung amin babayadan ni Roxanne iti pagadalan. Kat nairanamat nga awan kwartami ka ni tatang maw. Sa nabalay, taitad kung tumatla ang adagaw sa apaman amaalak ti pensyon ko. Ay, kasta aya. Sapay, awan mo nga kwartak ita nanang. Apay, di nakaik-ik kan aya ni Felix anak ko. Kano nagdakkel matiswildo na. Ay, kwanang. Saan nakangayik kan ti asawa, Myren? Mabit lang. Mangibaga iti kwarta ni Felix nanang. Baring adapay laeng anabati iti sweldo na idi na panabulan. Sige. Ibagam kan kwa na, tay sublik mo't lang adagaw sa apaman na maalak ti pensyon ko. O sino ti dangdanggak akasarsaritam ita iti cellphone, bakit? Lakay. Ni ka di manan nanang mo? Saan lakay? Ni Roxanne ti imawag. Apay, anya ka no ti masapol na? Kwarta ka di manan? Ay, awin ka no nga rod lakay. Pagbayad na ka no, iji pagadalan. Manan? Kat no kaano lang, hindi may ninanang mo adi mawat iti kwarta. Ita, dumaw dawat damanan. Ha? Apay ngay, asikat ti umay da daw-dawatan. Kat amudamat nga awan trabaho.
Jay amana ati apan da pagdawatan, saan ka tasika? Ni, apay nga yakas tamot ti ibagbagam. Sakit ka di, ti panangtid ko iti kwarta, iti anak ko. Wana, takwartak mo tititid mo. Saan mo mo't akwarta? Felix! Siyak mo't tagtab trabaho. Siyak ta kinsweldo ititid mo, sana sika. Saan mo mo't nagbandugan da ita akwarta? Kunak man no, nalpasta na nagsaritaan ti maipapan iti da ito yabanag, ha, Felix? Ay basta, awanan ti adupay asao ay rin. Basta kwartak itid mo iti anak mo, saan mo akwarta? Nagbandugak na ita, saan mo nagbandugan? No kayat mo ngay kaniti kwarta ti anak mo, agtrabaho kamat, naawatam. No kasta, lalaki tin inawang bakit? Uwin lakay. Nagsayatin no kasta. Kamaudyanan na, madaan tamutlagan iti anak. Kat lalaki pa iti inaunang anak ta. May kadwa ko nam alakay. Ay, kwa. No sika, kat may kadwa. Ang no siyak, inauna. Felix! Aywa naman na yung bagtibagim ha. Di ka unay agbambanog, mangan kay tinasusustansya amakmakan. Iti kasta, nasalun at to ti ipas ngay mo. Uwin lakay. Bayam, nagiti matrabaho dito nagtibala, taayabak niya Auntie Isupay lang ti makaamong aglinis, aglaba, ka nagluto. Kabailak pa'y mutlakay. Bayam ka di, asyak pa'y laang ti mga ramid kadagita. Ayabam to laang ni Auntie Betty, intundanda ni ako nagpasngay. Ay saan? Basta aywanam ti bagim bakag. Diyak kaya't nga dadaga sa mapasama kiti anak ta. Masapol nga aywanam ti sikog mo. Kakaiso na alalaki ti ininawam. Saan kumanatanggan ti ulom, Irene? Ni Uncle Felix ti adda iti balkon. Ay, asit kakman. Hello, Uncle. Naimbag nga orasyo. Kaslawan ng gugna. Tinasayaat. Umunagaklatan. Mami! Yahoo! Adda akon, Mami! Umay ka dito'y kusina, anak ko. Adda kami dito'y kan ni ading mo. Hello, baby! Achichichi! Achichi! Ala. Aw-awirin pa'y man nga rudbi ito'y adim. Tayo lutok man to'y turon, meriendaan tayo. Sige, Mami. Umay ka na di nga. Oops. Agay ayam kayo pa'y kanimanang murok sana, balongwan. Ay, kita ba? Ang may batam ni Brent, Roxanne. Ay, saan, Uncle? Irene, iyag mo lang dito, nadaramidan. Saanon lakay? Sa nabali? Adadalaang mo't dito'y abay ko. Saan damot nga umadayo? Lutuk laang bi ito'y turon na meriendaan tayo. Bilibak mo't iti kinagagat ni Felix ang mga awir iti anak yo Ay, nanak ko nayo pa'y nanang. Kat no dandan ni dinan ibatan, no kasta sumangpot manipod iti trabaho na. Nairwaman, ama isalsala, iso nga agsangit ano kasdi ama idiso. Malagip ko lakit nga rodya, ma'am. Kastabat lang ti pamayan na ang mga awir idi ka ni Roxanne. Wen nga rod nanang, kasla kaano laang daydi, ita balasangan. Adda pa yan adin na. Wen nga rod kat ti paglidayak, kaslasan matpi man apagan ano ti asawam ti inauna nga anak mo. Ha? Iso nga uray ibabaon mi ni tatang mo nga umay dito'y balayaw. Di na kayat. Ngamen, saan ka numot apanpansinan ni Uncle na Felix? Kasta ti ko na ni Roxanne, nanang. Wen. Saan mo't nga di kastaan, nanang? Ang mga no adala ang mo't ar-arami din ni Felix, no maira na nga dadtoy.
Iso kunayo adi na pampansinan. Anak ko, di mon ikalintagan ti asawam. Imposible mo't adi mo madlaw ti kasta atrato na iti mismo nga anak mo. Nanang, Agam sana bale, takanayon mimot apalagi pan ni Roxanne. Iso nga awan nga rod ti rumbang apagdanaga, medya anak mo. lakay, anya nga tano, padasek mo ti agabrod. Apay, kurangam aya, tiyaw awat ko ken kaakwarta. Saan mo't nga ti kasta lakay? Siyempre, sa bali latamot ano at dabukod ko akwarta. Tapno at damaitid mo iti anak mo, kasta ka ni? Ay, wala. Ani, kababain mo't ngaminin ken ka. Si kaamin ti aggas-gastos dito'y balay. Tapos, mainainayon pa iti allowance ni Roxanne. Ay katadagan ka, ano iso ti kayat mo? Ngam di mo namnamain na tulungan ka iti gastusem nga agabron. Makamu ka ngagdiskita rito sa ram. Wen, di ka madanagan. Talaga akas ta ti aramideg. Una, kita akman no kabaala magastusan ti panagabrod mo. Kita akman, Irene. Insan Carmela, amangan no mabalinak manin a dumawat iti tulong, manipod ken ka. Anya a klase ti tulong dayta insan. Ibagam ata mga numatulungan ka. Ay, kaya't ko kumamot ti agabrod insan. Pangaasim mo't tatulungan na kuma. Agabrod ka mat kunam, insan Irene? Wen insan. Sigurado ka? Wen insan. Sigurado 100%. Ang insan, narigat ti agtrabaho dito'y abroad. Kang ronaan ti amin, narigat ti mayadayo iti pamilya na. Makaamuditan insan. Basta kayat ko ti agabroad. Iso pang asim ka di tulungan na. Kayat ko ti agabroad. Iti kasta adamot abukod ko ang kwarta insan. Sigurado ka kadi talaga, insan Irene? Uwan ko naklangarudan insan. Sigurado ak. Iso tulungan nakman mo. Iti kasta makaabrodak mo ten. Agabrod ka kunam anak ko? Wen nanang. Ne, kalaat sa dayta desisyon mo Saan nanang? Kinapudno na, nabayagan na planok ti agabroad. Inuray ko laang mo't nga agtawan iti 5 ti anak mi ni Felix. Iti kasta mabalin kon nga ibati. Ang apay ang masapol nga agabrod ka payla ang anak ko. Katno dakkel mat ti sweldo ti asawam saan ka de. Mabiyag kayo mat nga oray saan ka nga umadayo. Nang, kaya't ko mo't ti maadaan iti bukod a kwarta. Ken maysa, masapol nga agtrabaho ak. Iti kasta, mapaadal ko iti kuleyo ni Roxanne. Masapol nga agsalukag ak. Tapno adda maitid ko nga allowance na nanang. Kat, kasanaw ni Brent, asino nga iti mga iwan kenkwana? Ni Felix to kanon ti makaammo nga agbirok iti mga awir kenkwana nanang. Ay kat si ka ang road. No anya ti ammom apagsayaatan niyo, iso ti aramidan niyo, anak ko. Anya? Sa dinungay ka no tinapnapanan ni Felix, nanang. Ay, Jack ammo anak ko. Basta ti kuna ni abalayan, saan ka no anagaw-awid ti asawa mi ti Manu Arabi Adda ka no ti ubraan na, iso nga intulod na pailaang dito'y balay mi ni Brent. Ay, unay mo ti asawak. Napnapanan na ngay ngatan. Awagan ka no mat da abalayan, ngamsan asumungsong bat. Agri-ring laang ka no ti cellphone na. Ala. Anusan nyo pa'y laang nga rod ang awirin ni Brent, nanang. Awagan kayo adagos. Apama na makontak ko ni Felix. Awan rumba nga pagdanagam, anak ko.
Okay lang, nga oray dito'y pailaang ni Brent. Agyaman nak nanang. Awan anyaman na anak ko. Ala. Sige nga rod nanang Baliwak tumanin ti umawag inton madamdama. Ay apo, si mangput nga minun ti boss ko. Asikaswag pa ida nanang. Sige anak ko. Bye. Bye nanang. Ay na, ipagamit siya anak di na namnamaan na makuntak na pa ni Felix. Kang runaan ti amin. Di na namnamaan nga agsindubyanda. Day, adya ti kayat mo asawan lakay. Saan siguro nga imbaga ni Abalayan ti rason no apay asaanen ang nagawawin ni Felix, gapo tamabain. Ngam amukon ti makagapo no apay ang nagpukaw ti manugang ta. Ay aguray ka man lakay. Lawlawagam man ati agsarita. Ibagam no anya tinaamuam tapno amok mati magbagak. Ay unay kanaya bakag. Apay di mo pala ang masirok ti kayat ko asawan. Ibagam nga menan apunsaw. Ibagam ta sa anak mo't amamad daw. Nagtarayan ti manugang ta ken ti kampay ide ket iyaya ni Brent. Nagawid da ni di probinsyada. Anya? Nagtaray da Norma ken Felix kunam lakay? Kenwain, nabayagan nga da relasyon da. Nay, asino ngay mo't tinakaamuam iti da italakay? Ti ama ni Norma. Anya? Anak ni Parilare ti kerida ti manugang ta. Adda kanudwa nga anak na. Ngem nagsinada iti asawa na gaputa arte ken sugador. Unay kamutan, Felix. Laklakayan kan. Ngam di ka man laang nagpampanunot. Nimawag ka tapno sermonan naklaeng. Nasaysaya tapot din talangan ti saritaan ta Irene. Ayop ka! Awanan ka itibain! Ibagam iti inam, taisudan ti makam mo amangaw awir ka ni Brent. Sana bale, tamang tidak iti sustento iti anak ta. Ngam, siguraduam lang, at ti anak ko lang ti maeranod, saan kat apati ti anak mo. Felix! Nalawag mat siguro tinanghag mo. Among ka di! Nga agbababawi ak anak ikalay sa ken ka! No kasano ti panagbabawim, nakarkaro pa'y kanyak. Anya? Sayang lang, nagiti ginasgastos ko kada kayo nga agina. Sayang lang. Namok lang, kumakastimot lang ti pagtungpalan ta. Saan ta kuman na nagkalkalay sa? Tani normalangan tin kalay sa. Jaklim pagarup ama aramid mo ti mangisukat kanyak, Felix. Kat tinasakit. Adamat laang anak na. Dua pa'y matngarod. Uray dua ti anak ni Norma. Adayo analala ilongam sika. Adayo analala ingam sika. So di ka nagreklamo. Tabasol mo matlaang ti amin. No apay akasto ti nagtungpalan ta. Basol mo. Nawadam. Di mo ipulagit ti aramid mo kanyak, Felix. Agdadata lang nga rodon asika tinakabasol. Ngam ibagam pa'y laang asyak. Awanan ka kiti itibain. Agsinatan! O di agsina. Nagano dita. Apa isi kalaang ti babae aya. Agsinatan ano isot ko nam. Wen! Agsinatan na talaga. Ngamin, iti kaano man. Jak pulos na rik na ti pudpud no apam matag manipud ken ka. Nawaya akon. Kat nawaya ka matan, Felix! Ti planok idi kat agawid akmatlaeng apaman amalpas ko ti kontratak tapno ti kunak kat agdadan na kami asang kapamilya. Ngam gapo iti kasjay nga inaramid ti asawak inrinyok kit di manan ti kontratak isu nga aging gaita kat adda akpailaeng ditoy Hong Kong. No para kanyak saan abalin anapukaw ko ti asawak tinapateg adda kanyak dagiti dua nga anak ko. Aging galangan ditoy Miss F. Kat pagyamanak unay tiing ka pa ng yornos para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Irene. Ken ka pagayam, Irene. Sigon kadagiti nang nangag ko apagsasao, kunadakat
ti asawa kano masukatan, ngem ti anak ket saan. No talaga nga ayatan na ka ti asawam, ayatan kan ipatag namat kuma ti anak mo. Ti rumbang aramidam ita ket igaed mo ti agtrabaho. Pagbalinam nga inspirasyon dagiti duwa nga anak mo. Pagadalam ida aginggang agturpos da. Patsak nga isodan tumat ti makatulong kin ka inton dumteng ti panawan. Alakastan pagayam Irene ket pagyamanak unay, tiing ka panangibingla iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta ikanbiag ita, kat inpatulod ti pagayam anagpailingad itinagan a Mariel, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, adda kaayan ayat ko, iso ni Larry. Makunak nga awan parikot iti ayan ayat mi gaputa suportado da kami met tinagsinumbangir a pamilyami. Agingga a napagnumwan mi ti panagabrod ko, tapno ti kunami kat makaornong kami kuma para iti masakbayan ti buklan minto a pamilya. Dito'y kung arodan arugyan ti agsalaysay. Hello, auntie? Hello, balasan ko. Kumusta kan? Daytoy, okay lang mat, auntie. Nasaya at nga ron no kasta. Okay, kumusta mo't nga iti panangilakad mo, iti papeles mo? Nalpasan auntie. Nailakad ko mat dagiti importante nga ilakad ko. Nasaya at nga ron no kasta. Iti kasta makaumay ka mat ditoy. Wan, auntie. Masigurado nga iti saan nga agbayag, ada akon dita. Wen, tapno adaman mo tikat kadwa ka rumwar tunggal ag day off ag. Wan, auntie. See you soon. Sino ti kasarsarita min ti cellphone ni tayo, Mariel? Ni Auntie Ella. Nagkumusta lang, maipapaniti pa nang ilaklakad ko iti papeles ko. Kasta ka di? Ay, wan ngagpaiso. Kumusta mo ten, ti ilaklakad mo a papeles mo? Nalpas ko amin ng Larry. Sapay la ko mga rod, ta itisan nga agbayag. May schedule mat ti flight ko. Apay ngagsanay ka kasta. Pampanunutak lang amin ti adayom kanyak no bilang lang. Unay kan, italaang daytoy. Ken maysa, para matlang iti masakbayan ta daytoy nga ramidak. Sa bagay mat katia. Manulaang matatawan ko iti abroad. Agin nanos takit di. Igad tatiag trabaho para itibuklan tanto a pamilya. Ay, naimbag ka pa, friend. Tani, maka-abroad ka mo dun. Wen China, kamaudyanan na. Nasungbatan matan tinabayag nga ikarkararag ko ang makabrodak ko ma. Naimbag man. Ta si papalubos latan ni Larry, maipapanitiday ta. Wen friend, anya ngay nga rod. Saan mat ngamin nga umdas ti sweldo dito'y Pilipinas. Nang runa itakat nangina aminan amagat-gatang. Ay, pudno day ta, friend. Uray agtrabaho kay di 24 hours, kurang lata ti sweldo. Wen nga rod, isungan anong sakpay lang ti umadayo. Aginanos kami akan ni Larry. Ay kawen bara nga no makaurnong mat iti pagnegosyo na. Iti kasta, iti panagawid mo, agkalaysa kayo matan. Wen nga rod friend, day tamat lang ti plan-plan wen mi. Sapay la kumaa, takas tanto ti mapasama. Nakaragragsak ako unay ka anakan. Ay na, nakadanon ka matlagan dito yung Hong Kong. Wen nga rod, auntie. Kasta akmat. Maragsakan akmat na makakita kada kayo.
Kahit kumusta? Ayos lang, mat, auntie. Malala. Ginana ka pa, Iwan? Kabayatan ti pa naglutok ijay kusina. Awan pa'y ngamin dagiti boss ko, nga agbalin mo't na boss mo. Marabyan da. Kasta ka di? Wan, iha. Iso nga, inal daw, adagiti laang mo't bakit kinlakay ti kadwata dito'y balay. Malala, ginana ka pa'y. I-message mo ni Larry nga dakan dito'y. Wen, auntie. Manong, itaalawas ti exam mi. Kat mas ka na makabayad akit tuition fee itawan no inton bigan. Sana ka maka-exam no, sana ka nagbayad. Sa pa'y naka-istriktura. Kasta ka di, manawaron ti masapol mo. Oray 12K manong. O sige, nabigat kan ton ngagbayad. Rumwarak inton madamdama tadamat lang nga tanga ki Jaili. Agi-withdraw akton. O sige manong, nagyaman ako na Mariel, adaman lat kayat ko asaludsudan kin ka. Anya day ta, auntie? Awad ka di pa'y ti plano yu kanila ring agkalaysa. Ha? Nabayag kayo matan nga agayan ayat, aga maging gaita. Agayan ayat kayo pa'y laeng. Madanon tulat ta, auntie. Saan pa'y nga ita? Naku na nga min ni Larry nga urayan na pa'y makaturpos ni Harold nga ading na iti kolehyo. Kasta ka di. Wen, auntie. Maawatak mat, gaputa isulang mat nga rod tinamnamaan da. Sa bagay, apay anyat year nan ayat ikabsat na lalaki. Second year college, auntie. 4 years di course na. Iso nga, agoray kami pa iti 2 taon. Kasta. Husto Apag isunto inton malpas ti kontratam ditoy. Wen, auntie, parang makaurnong kaming tumatan iti aramatan mi nga galaysa. Hello, Mariel. Oh, hello, Larry. Kumusta kan? Ayos lang. Kasangsangpet ko ang naggapoy ti trabaho. Sika, kumusta? Daytoy, mailukan ka. Ala, di ka madanagan. Manulangan na bulan, makaawid ka maten. Numabalin la ko maapapartakan ti aldaw. Inaramid kon. Ha? Sika, kitdimit. Malang arod, agin na nakangarudan. Tamang isaganak iti pagtigos dagiti alaga mi kani Auntie Ella. O sige, agan anad ka ditawan. Ti vitamins mo, saan mo aliplipatan? Wen, agan anad ka mat dita. Bye. Bye, Mariel. I love you. Ay na, nagbiit ti panawan anya. Wen nga rod, auntie. Kasla kaano lang, hindi ka umumay ko dito Gamni, manulangan abulan. Makabakasyon naktumat ta di Pilipinas. Wala, sigurado mailiw mo tinkin kada Manong Ramon. Nang runa ni Larry. Wen nga rod, auntie. Apag iso nga iti panagbakasyon ko, iso mati panaggraduar ni Harold nakabsat na. Oh, nasaya at mat na agradwaren. Tapno, planwen nyo maten ti para kada kayo. Wen nga rod, auntie. Nagbit ti panawan. Kasla kaano lagi din tulod da kay di airport. Gamita, andakan dito Pilipinas. Wen nga rod, kasla kaano laang ididamok ti mapanidya Hong Kong. Malakip ko dagiti sleepless nights ko. Gapo iti iliw ko kan ka. Sana bale, tandakan. Nakaawit kan, kat agsangsamutan. Wen nga rod Aywan gayam, dagiti kakabsat mo ngay. Awan da pa'y. Kanakayon damat na marabyan. Nang rona ni Harold. Makumikom da siguro nga agad-adal.
Kasta ka di. Awiso minton bigat ija balay. Tadamat ba sita pagsasangwan tayo ijay? Ay katwa na. Sigurado nga umay dagi jay. Uri dagiti kakabsat ko kat mailiw damot kan ka. Uwan kailiw ko matida. Iso nga ibagam, taumay kayo ijay balay. Taagbabanding tayo. Nakaragrag sakak unay ang makakita manen ken ka, friend. Kasta akmat kan ka, Sheena. Ala, pasensya kan sa anak-anak ka umay, idi ka sangsangpet mo. Amumutan, busy ako unay iti trabaho. Maawatan ka, mat. Unay kan ayan. Oh, ayan na nga iti pasalubong ko at chocolate. Agi na nakapay mat sakbay nga itad ko ti pasalubong ko kan ka. Ay, excited ako nga ro. Damumutan da ito'y gayam mo, friend. Saan ko nga afford ti gumatang itingingin naan na chocolate. Iso nga urayik latan at itad mo. Alawan ka di. Itad ko inton madamdama. Ay, wan gayam. Damag ko. Naggraduaran ti kabsat ni Larry iti kuleyo. Long table Sika talaga. Katuan mat. Saan ka di? Urayan lang ni Larry ang makaturpos ti kabsat na. O, kita mapanong titawan, friend. Mano titawan mon. Kan mano mo titawan na. Iso nga kalay sa kayo kit din. Sakbay kang agsubliman na ni abroad. Larry. Oh, kaslat na kahit mong ibaga, Mariel. Anya dayta, ibaga ma. Nakagraduar matan ni Harold. Kayat ko lang amaamuan, no anya ti planom, may papan ka data. Ti kayat ko asawan, ti pa nagkalay sa ta. Ko. Manumatan atawan nga gayan ayat ta. Kat awan mat pare ko ti tinagbagtan ta, saan ka di? Kan manumatan na panawan na nagururayak. Mariel. Oh, paya na pauli magkamatan, Larry. Pasensya ka kuman nung nagkariak idikan ka. Akal pasan ti panagturpos ni Harold kat agkalay sa tamatan. Ha? Anyat kayat mo asawan? Amok ang maawatan nak iti daytong ibagak. Naskan kami na pagadalag pa ni Luisa. Sana bale, tama no lang matanatawan kat makaturpos matan. Anya? Sapay la kumata maawatan nak. Madaron tulat ta ka di ti panagkalay sa ta. Saan tamat nga agap apura? Saan ka di? Larry. Sapay la kumata maawatan nak, Mariel. Amumatan. Ngawan sa bali at tumulong iti kakabsat ko. No di siyak lang. No siyak la may sa awan matkit diti parikot iti panang tultulong na kadagiti kakabsat na iha. Agam panunutin na mat kuma ti para kada kayo. Mapanon ti tawan. Lumakay kan bumakat kayo saan ka di. Wan nga rod, auntie. Jakman amo ka ni Larry? Ay, unay yan ti kaayan-ayat mo. Apay, di na nga tama panunot, asaan kayo mo't nga umubing. Dayta nga rod kat, Auntie Ella. No maipapaniti kakabsat na, tumultulong hakmat. Nang runa no maipapaniti financial. Ala, ano sampay lang ti aguray, iha. Sapay, naku na, mas second year pa lang ti kabsat na babae. Apag isuntumanen, numalpas ti kontrata, no bilang laag. Ay, kayat ko lang matngagsimpa kami, auntie. Taamin tayo matababae. Kayat kan deserve tayo ti Michael Liza. Kan maadaan itinatal na pamilya. One month. Sige. Pagsaritaan nyo na itaan na saya at iha. Kasaritam tinobyo. At iti allowance mo, aning ko.
Agyaman naklaon ay Manong Larry. Awanan yaman na. Tinapatay kat iga-iryo ti agadal. Damag ko nga dakaron kaayan-ayat mo. Ha? Saan kayo aparparita na maki-boyfriend kan maki-girlfriend? Ngam ti panagadal yu kumapay ti ipang pangruna yo. Wan Manong, awan ti pagdanagam. Anya kalakit din ay Agyaman ak no kasta. Ibagbagak na ito'y gaputa para matlakada kayo na ita. Ay, kasta gayam timbaganakin ka? Wan friend. Ay, makapasan na ay. Agor urayak matlakit din iti Mano atawan. Ngam ita, kasjay man ang tinakuna na kanyak. Unay mo dun ni Larry? Nagsakit a panunutan. Akas laawan plano na para kada kami adwa. Ay, friend, saan mo't siguro kasta? Ay, barang makapagturpos ti kabsat na babae. Kat panunutan na mo dun, ti panagkalay sayo. Sapay la kuma, Sheena. Kat sapay la kuma, tamauray ko day tagon daway. Apay kasta tila nga, Mariel. Di pa'y na minsan, kas lamadmadlaw ko, aglaladot ka. Kukwa, awan, auntie. Ay, usak laang. Apay, adda ka di parikot mo, iha. Awan mat, auntie. Iliw ko la siguro kadananang kantatang. Malala. Saan na balik ta? Rumwarta inton day of ta. Tapno mailiw-liwag mo no anyaman day ta. Ken maisa, manula ang nabulan ti Orion ta. Makaawid ta man ni di Pilipinas. Wan man, auntie. Mangankit di mo't no. Ada parikot yo ni Larry. Ha? Awan, auntie. Sigurado ka. Auntie. Diyak nga minamo. No kasanok nga ibaga ka ni Larry ti pudno. Anyat kayat mo asawan, iha. Diyak man amo. Ngam, kaslain inot mo na mapukpukaw ti panagayat ko kankwana. Anya? Dahita ti pudno, auntie. Kat parikot ko ita. No kasanok nga ibaga da ito kankwana. Hello? Hello, Mariel. Nasayat mo ta sinong batang tiyawag ko. Hindi pa na minsan ngal daw nga umaawagakin ka. Ngam itala sinong batam. Apay, ada ka di ibagam? Ha? No awan na patag nga ibagam. Putde kon ti saritaan ta. Ado pa'y nga minti aramidag. Anya? Apay nga, akas ta kamatan, Mariel. Apay. Ada ka di mali na aramid ko. Agsarita ta kumapay mat Kailiw ka una yun. Ado pa'y ti aramidag ko nakmad. Sige, bye. Sabat ko. Si Kamat Gayam. Ay, uwan ading ko. Kumusta kan? Nasaya at latamat manang. Kaano ka pa si Mangpat? Kukwa.
Di na pan pay alawas, Luisa. Kasta ka di? Apay ngay, asan ka mat ngay may ijabalay, manang? Mabit lang. Masikog ka? Wan manang, naimbaglangan at nakagradwarak pa'y. Sayang laeng, tasaan ka nakattend iti graduation ko di last month. Wan nga rod, kauawid ko mat ngamin. Sana bale, tinapatag kat nakagradwar kan. Wan manang, umay kantag pa siya rin balay. Iti kasta, makapagbabanding tayo manan akas iti sigod. Nasabat mo ni Mariel kunam, Luisa? Wan manong, itay laeng. Nakuna na kanyak, anakasangpat pa idi na panalawas. Aniya, apay nga taasaan na ngayon pakpakam mo kanyak. Kan awan ngamin tinakit-kitak iti Facebook post na. Nakaawi din ni sa jakmatam mo. Ay kat sarong karam ijabalay da, amanong. Sigurado amadanon mo ijabalay da, takaw awid na. Wala din ko. Talaga mapana kitamat lang. Masapo lang makapagsarita kami ka ni Mariel. Amwag, no apay adin na imbagbaga ti panagawid na. Nagawid ka gayam. Saan mo man lang impakpakam mo mat kanyak, Mariel? Lari. Anta ka di parikot? Diyaka mo. No kasano nga ibagaktan katipod no, Lari. Anyat kayat mo asawan? Awan ti panagayat ko kan ka. Napukawan anaming pinsan, Lari. Anya ka din dahi tang ipagpagam? Pudno tinangag mo. Napukawan ti panagayat ko kan ka. Nabayag anagurayak. Ngam aging gaita. Kaslaawan mat planong para kadata. Mariel. Iso pasensya kan. Ngam waswasan tante relasyon ta. Pangasim. Di mo kumamat aramidan ti kaste kanyak. Pagsaritaan ta kumana ito'y. Saanan? Taamangan no ibagamanan nga orayam pa'y amakaturpos ti buridek akabsat mo. Sakbay a planuan tati para kadata. Pangasim, Mariel. Di ka kumamat ang dardar sudos. Amo ka sana pudno anapukawan ti panagayat mo kanyak. Bayam. Manipon ita. Rugyakon nga si kasuan ti may papan kadata. Ikanak kumapay ti gundaway. Pangaasim. Miss F, nagsakit ti riknak anang ibaga ka ni Lari iti pudno amarikriknak. Nakitak ti kastaunay a panagliday na. Mariknak met tinalaos a panagayat na kanyak ngem panagkunak ket saan asyak ti priority na. Iso siguro ti may sa arason no apay anamin pinsan metten anapukaw ti panagayat ko kenkwana. Ita, saan kami pa'y anagwin naswas, gaputa di na kayat nga agsina kami. Kat aging ga ita, awan pa'y makitak nga aksyon na kadagitiin ka rin na kanyak. Anya nga ta ti kasayaatan nga aramidak. Tuy pagayam mo, Mariel. Ken ka pagayam, Mariel. Kasaritam pa'y maminsan tinobyom pagayam ko. Agsarita kayo itinalapat. Damagam no anya at talaga ti plano na para kada kayo. No maipapanmet iti kunam anapukawan ti panagayat mo kenkwana, tingitingam anaimbag ti riknam. Amangan no gapula ang mat iti asar mo iti nobyom, iso anaibagam ti kasta. Ti kasayaatan nga aramidam ita ket agpalamiis kapay, sa kayon to agsarita itinalapat. Alakastan pagayam, Mariel, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat nga inta idrama ita ket manipod kani pagayam tayo nga Albert ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, si papanakkelak amang ibaga aday to'y programam alagip ti napalabas, ti numero 1 adengdenggan mi kabayatan ti income panagin ina na. Nang runa no kasjay amalpas kami amangal daw.
Naawisak mat ang nagsurat gaputa kayat kung ibinglay to'y padas ko. Padas apatsyak ang makaibati iti adal nang runa kadag iti padak nga addan pamilyana. Rugyak man nga ro ti agsalaysay idi adda akpay laang ijay oman. Kastoy man dagiti pasamak. Wow! Nagpintas mo't ng tabag mo, Rose? Kasla ka barbaro ah! Siyempre, regalo nila kay ko daytoy, Mars. Ay, wow! Bongga! Leather ko naman! Mayat sapay ti quality na, Mars. Kasla sosyal. Excuse me, Mars. Anya kasla? Siyempre, social daytoy, anya? Ama mo nakmatan. Saan ka di? Saan ka mahilig iti cheap abag? Mars? Ah? Wan matkit di Mars. No kayat mo? Itidkan ka ti may sa abag ko. Tay ngay inusar ko idi naudi ari muar tayo. Ha? Jay ka di LV, Mars? When Mars? Kabarbaro pa'y day jay. Kayat mo? Ay katuan Mars. Pagyamanak unay no itad mon kanyak day abag mo. Napintas day jay kat. Okay, Mars. Alaam to lang arudan inton umay kayo ije balay, okay? Okay. 7 pairs. Jackpot! Ay sayang, nakabunot akpay laang matngamin iti 4. 5 ken 6 dayto yun aw. Ay sayang, per kumama dayto yun. Ay sayang talaga. Ay, buenas. Naunaan manan? 3 balls, 2 hits. Tudas. Manang Susan? Manang Susan? Ay, apay, madam. Ay, mangiluto ka man iti pansit, ta meriendaan mi, kabayatan ti panagayayam mi iti madyong. Ay, ooon madam, mabait laig nga raw ta mangiluto ak iti meriendaan niya, wine. Ala, agawaan man ang Susan, tanay, mabisin akon. Magtimpla ka matan iti juice, okay? Uwan ma'am, sige nga raw. Ay kat kamada manan atap no mga bakak man Mike. Uwan lalaingan nyo nga minti agkamada tapno tumudas kayo mat. Simangpat ka din nag-equipment nga in-order tayo, Ivy? Wan sir. Ni Carlo ti binilin ko ang mapanmangi-check no kompleto matlaang dagiti na-deliver. Okay. Nasayat mat nga ron no kasta. Oh, sir! Okay kayo lang ka di? Okay ak lang. Sigurado kayo, sir? Okay ak lang, kurakmat. Tinasayat, awagam ni Carlo. Kumusta no? Kompleto mat lang nagiti in-deliver dang in-order tayo. Sige, sir. Okay, Ivy. Agyamanak. Oy, apay akas na tila nga masimang pat, iha. Apay anak kami suot ka. Ada ka di parikot? Kasanumat nga min, mami. Adamanan baro a cellphone ti classmate ko. Okay? Anya ko mga ita. Barbaro mo ti cellphone mo, san ka di? Daan day to yan, mami. Apay aya. Anya ti kayat mo a cellphone, iha? Kaya't kung agpada kami iti classmate ko, mami. Okay, sige. Awagak nga rod ni daddy mo, Kalpasan na, si kanton ti mangibagano, anya ti kayat mo a cellphone, okay? Sige, mami. Hello, anak. Kumusta ka? Daddy, igatangan nakman iti baro a cellphone ko. Ha? No, kagat-gatang ko lang matibaro a cellphone mo. Daan day jayan, daddy. Tay kumamat latest a cellphone ti kayat ko, daddy. Jay clear ti camera na, kun dakkel ti storage na. Anya? Di mo't kabarbaro lang ang modelo ti ginatang ko a cellphone mo. Sige matan daddy. Please. Ay, sige. Mangipatuludak nga ro diti igatang mo, anak ko. Yay!
I love you too, anak. Itad mo man nga rod ka ni mami ti cellphone. Kaya't ko akasarita. Sige, Daddy. Mami. Oh, muti nga rod. Oh, lakay. Si kamat bakit? Di mo kumaunay spoil din ti anak ta. Di mo kumaruaman nga biyag akas labak nang. Apay ayan, lakay. Katbak nang tayo mo't sanaya. Ken may isa, manulaang mo ti cellphone ngay pagpagatang na. Basit lang, dayjay may bawas iti sweldom, di ta oman. Alala. Mano kumaaya na ito cellphone, bakit? No dya kagbidot, mapan 30,000. Pesos, naginan. Pang tuition na dayjay na. Rose, saan ko apidpidutan ti kwarta dito oman? Itrab-trabahwak na kita kwarta. Ken may sa, agur-urnungak meten, tapno into nagawid hak, at dan tumot aramatek amang rugi, iti uray basit lang ang negosyo. Anya? Kayat mo asawen. Di mon kaya ti agsubli dita abroad? Saan mat nga ti kasta? Ti puntok lang, saan nga agnanayon nga daak ditoy? Siyempre, kaya't kayo mat amaka din na iti anak ta. Sige. Baliwan tantulangin ti agsarita, Albert. Ado pa'y nga mintinaskan nga ramide. Sige nga rod bakit? Agan-anan kayo ditawan. Hi, Sir Albert. Oh, Ivy, si kamat gaya. Mom, sir. Kanya. Naggasat man ti pamilya medya Pilipinas. Apay matanak ko ng tikasta, Ivy. Ngamin, adanam naman da kaskan ka. Wala. Awan mo't ngamin daddo maagas-gastusak. Kasi ti apo, nakapatakderak mo't ten iti balay, kabayatan ti panagtrabaho diti oman. Kan makunak, stable mo't ten ti educational plan para kan ni Erika. Isa basit lang na banag kanyak, no ipaay ko na iti kalkalikaguman da. Sa bagay matkit di, sir. Ay, mapantaman kat di ijay coffee shop. Ituloy tatag sarsarita ijay. Kabayatan ti panagkapeta. Ilibre nak, sir? Sure. Okay. Kasano, Rose? Nakapag-desisyon ka din, may papalit ti kotse, ngay pagbagakken ka? Dayjay? Uwan, pare. Diyak pa'y ngamin na ibagakan ni Albert. Ay, kaya ti baga mga mili na, mare. Mga unan nakapay ti sabali. Bay, tayin inutok na ibagakan kwa na, pare. Basta, di mo pa'y lang iti sabali, ha? Ay, kaya depende iti tulagan, mare. Nagninan tumat ngamin ti panangtid mo kanyak. Amangan mabalin mo't bawasam, pare. Ni mare met. No kayat mo, ikan kay ti nababa a down payment. Ha? Amom, napinta sa pangarkila ti kakas niya klase ti kotse. No kayat mo, i-test drive tayo ton madamdama. Iti kasta, mariknam no kasaro ti kinapintas ti kotse nga laklakok ken ka. Sige. Mayatak iti dayta, pare Bernie. Ato yung ti blueprint, Sir Albert. Agyaman na, Ivy. Sir, agan ano kayo? Medyo nasakit nga ron ti tiyan ko. Itay pa ya, marikrik na ako. Nangrugi di, madamatimetik tayo. Mga nusan ka natunawan, sir. Tinasayaat, agawid kayon. Iti kasta, makainan na kayo, mat. Manumatan nga aldaw, naka-overtime kayo. Tsak pa nga minalpas to yung report ko. May papan ti specs, nagiti machine in order tayo. Palpasak lang, bit. Kalpasan na, agawid ak tumutan. Okay, da kayo nga rin ti makamo, sir. Awagan daklaan, no, da ka sa pulan nyo. Adak lang di tabangir nga opisina. Sige, Ivy. Agyaman akmanan. Awan anyaman na, Sir Albert.
May sama ng payakis, Rose. Anyan, si ka talaga, Bernie. Gusto na. Amang ano, da makakita ka data dito eh. Sige, matana. Good night, kiss. May salamat. Tangiwat mo, kunak. Di mo pigsaan ang mga numanggagnak ka ni Manang Susan. Awan tao dito. Oh, kas makita mo. Dudwa talagang dito yung bayan ti Palayo. Bernie. Sana tita makikiat. Baka pa mauyo nga talaga ti kinapintas mo, Rose. Lumapalin. Diyak kumakayat nga agsinata ita arabi. Anya? I love you, Rose. I love you too, Bernie. Wala lala, agawid kan. Ta sumurikak mo din dito balay. Congratulations, Sir Albert. Nakalalaing ka iti presentation mo, itay. Agyaman na, Calvi. Inaramid ko lang mati trabaho. Imbaglangan ko nam na gustuhan mo't nagiti supplier. Di ko namkit di, sir. Talaga analaing ka nga lukoy kadakwada. Sir? Tiyan ko. Sir Albert! Sir Albert! Help! Help, please! Help us! Is there anybody there? Help, please! Albert? Oh, apay kasta tila nga man nakakita kanyak. Di ka di maragsakan, tadaakon? Ay, kwa. Saan ba't nga itikas talakay? Siyempre, maragsakan na ka. Daddy! Oh, Erika, anak. Daddy! Oo. Ay na, balasang ka, niha. Siyempre, Daddy. Ni Manang Susan ngay bakit? Ha? Ay, kwa. Amangan no, ada iji kusina, lakay. Ibagam, tamang isagana iti pagsasangman tayo. Kabayatan aluklukatan tayo dagiti pasalubong yo. Asino takin ko iti kotse na kaparada di tarwar, bakit? Ah? Ay, kwa. Kutsi tayo, lakay. Ginatang ko kan ni Pari Bernie. Gimatang ka iti kotse ko nam? Sa dino nga tinangalamit yung gatang mo? Sa dino ngay kuma, iti savings ta lakay. Anya? Binawasam ti savings ta? Hanggang apay? Sayang mo ti kwarta, no adala ang ije bangko, lakay. Iso nga, inggatang ko ni ti kotse. Iso nga rin nga da iji bangko ta urnong ta dayjay. Urnong ta para iti panagadal ni Erika. Hanggang apay binawasam. Lakay, mausar mo ti kotse. Pag business. Mabalin pang-arkila dayjay. Kan may sa, agpawid ka tumatlaang. O, san ka di? O di, masukatan tumatlaang tinaigatang iti kotse. Kinapudno na bakit? Nagawid aktap no umayak agina na. Pinagbakasyon nak ti kumpanya pagtartrabahwag. Gaputa kalkalpas ko lang na operaan iti gallstone. Anya? No kasta? Dito'y ka pa'y Pilipinas? Kano nga iti pa nagsubli medyo abroad? Tsak payam mo, abangan no kalpasan ti sumagmamanumpay a bulan. Masapal nga agpaimbagak pa eh. Akat, kasano nga rodin dagiti gastusin tayo dito'y balay? Kasano tayo, Albert? Panag ko nak, nas ka naliklikan tapay laang ti panagsinarak ta. Nangro na ita, taadan dito'y ti asawa. Hanggang Rose. Agpalamis tapay laang. Amangan ngamin no makadlaw ti asawa. Tsak kabalan. Among may no kasano ti panagayat ko ken ka.
May sa minuto lang hindi ka makita. Kasta una yan ti iliw ko ka. No ipilit mo ti kayat mo, mapilit anak mo't amang isinakin ka, Bernie. Rose, O anya, agpili ka. Liklikan tapay laeng ti agsinarak, wano agsinatan. okay. Sige. Umanugot ako ni ti kayat mo. Ti karim kanya, ha? Di mo liplipatan ti obligasyon mo. Di kayat ko asawan. Kaya ti monthly abayad mo di ti kotse. Alawanen. Sige. Tamang i-transferak iti bank account mo intun pikat. Okay. Layonam tong haroda. Iti kasta. At dapat pangalawans ko. Wen ko naklang arutan. Tay takot ti kayat ko ken ka, Rose. Agyaman ka. Sige. Awanan yaman na, Bernie. Manang Susan, simangpat ka din ni Rose? Awan pa'y mo, sir. Do yun ti agasyaw, sir. Agyaman manang. Madamag ko man lang. Ti anya, sir. Awan ka di ti madmadlaw yu iti asawa, kabayatan ti kaawan ko? Ha, Manang Susan? Ay kwa, kwa, sir. Pangasi yu manang. Ibagayo ko man daam mo yu. Kwa, sir. Kinapudno na. Kanayon da nga agmadyong dito'y balay. Kadwa na dagiti kukumari na. Kanayon da pa'y nga raw arumuar. Kadwa na Sino, manang? Ay kwa. Ti kayat ko asawin, sir. Kadwa na dagiti kukumari na. Basta, sir. Nasaysaya mo lang da kayo mismo ti agpaliiw, sir. Luktan yaw dagiti matayaw, sir. Kerugian yaw ti mang biro iti ebidensya. Ha? Anya ti kayat ko asawan, Manang Susan? Ay, sos, apo. Di kwa, sir. Ayawan, sir. Lipatin yung tinaybagak. Pasensya kayo pasensya kayon. Pasensya kayon kanyak, sir. Apo, tila mo, ti malablabid mo ngamin da ito ang iwat. Apo. Sa dino tinaggapuan, Rose? Di mo timpakadagkan ka nga daouting mi. Sino ti kadwam? Dagiti ko kumari ka. Sino pa'y kuma? Kadwam ka di da dya Bernie? Wana, tayo sukat nga ro ti driver mi. Inbagak matken ka, san ka di? Kinapudno na. Tultulungan nak, amang ibaba ka dagiti daduma pa'y agamit ko. Ken, dagiti daduma ngayon sarmi ang nag-outing. Kaano pa'y aluklukwen nak, Rose? Kaano pa'y? Ha? Anya ka din dagiti nga ibagbagam, Albert? Sana ka bulsag. Nakitak ti panaginggin ng tilyo itay iti kotse. Sakbay adimsaag kayo. Kwa, Albert. Awaran kayo tibain. Agri-griga ta kijibalas yung taong agtrabaho. Ngam adda kayo ngot dito yung aglanglangoy itiragsak akadwam ti lalakim. Wanan! Basurkon! Ngam napanunot mo ka di? Nga damat dagiti kasapulak kas may sa babae? Kat ni Bernie tinangipaay iti dayta. Isu tinangip-ep iti iliw ko kabayatan ti kaawan mo kada kami. Siyak pa'y gaya man takin basol. Wen! Basol mo matlaan! Gaputa awan ka iti sibay ko! Basol ko pa'y gayam tagtrabaho. Tapno dalang maited ko kada kayo nga gina. Nagawan kat nga pain mon, Rose. Ibutanak, Albert! Ibutanak!
Ibatan! Ibatan tarupang! Hustan! Bastos ka, Albert! Albert! Hustan! Si Kati Bastos, Bernie. Kinundawayam ti kinalupoy ti asawak. Ay ayatag ni Rose, Albert. Ay ayatan tarupang! Hustan, Albert! Hustan, Bernie! Pumanaw kan! Pangasim! At sarita tan tulangan iti sa baling aldaw! Awanan kayo ti bayan. Pumanaw kayo, Adwa. Pumanaw kayo di ti balay ko. Panaw! Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Maurnos pa'y nga ta tinagbaetan da Albert ka ni Rose. Papagayam, padaanan ti may kadwa apaset ti surat ni pagayam tayo nga Albert. Dito'y lang programa tayo alagip ti napalabas. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti may kadwa apaset ti surat ni pagayam tayo nga Albert. Iti umuna apaset ti surat ni pagayam tayo nga Albert, intay na amuan ang nakaipundar daytoy iti balay, babaan iti panagtrabaho na ijay oman. Ipapaay na amin akasapulan, wenno dawatan ti asawa kan anak na. Ngam ti di na ammo, luklukwan gayaman ti asawa na. Iti saan aninamnama apasamak, nagsakit daytoy ket na opera nga isu ti makagapo no apay a pinagbakasyon pay laeng ti kumpanya a pagtrab-trabahwan na. Ket iti panagawid na ditoy Pilipinas, ditoy nan anadoktalan ti araramidan ti asawa na ken ti mismo a kumpari na. Intay nga rodan ituloy adenggan ti may kadwa apaset ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo nga Albert. Nagsakit, Rose. Nagsakit ti kasto niya naramin mo kanya. Pagkawanan na, Albert. Jaging gagara ti amin. Nasuliso ka klaan nga po itinabayag ka kaawan mo. Saan nga umanay arason na ita? Albert. Alam amin akagawaam ket pumanaw kan diti balay ko. Nawaya kayo nga agdennay ti lalakim. Panaw! Gusto ko man dayta, Mami, Daddy. Sige! Pumanawag! Ngam ikuyog ko ti anak ko! Gusto, Anya? Mami, please. Umay ka, Erika! Umay ka! Sumurot ka kanya ka! Panawantan ni Daddy! Saan? Di mo alam ni Erika. Mami, Daddy, gusto ko man. Umay ka, Erika! Mami. Batam ni Erika, Albert! Saan? Maasi ka kung mamati ti anak ta! Masaksakitan ni ti aramidam! Pumanaw kan, Rose. Pumanaw kan kat di ka nagpakpakita pa iti uray ka naman. Panaw! Hi, Sir Albert. Welcome back. Hello, Sir Albert. Uy! Ha? Ada ka di ibagbagam, Ivy? Ay, pasensya ka. sus. Di mo ko na kailiw mo man ang ti pamilya. Kat no kaawid mo lang mat iti Pilipinas. Ivy, Hala, nagunagmatanday ta sa naay mo, sir. Ada ka di parikot? linukonak ti asawak. Anya? Nagsakit. Inaramid ko mat amin na kabalak. Inted ko amin akayat da. Inikak inay tinapintas sa pagnadan. Inted ko tinarang ay apanagpiyag. Anyan. Takas to'y matgayam ti isubat na. Pinanawan nak. Kat
mas pinili na't si Murot iti lalaki na. Tinasakit. Inkuyog na pa iti anak mi. Sir Albert. Nagsakit. Ivy, nagsakit. Oh, sorry, sir. Diyan ka mo kas tagayam tinapasama kiti panagawid mo iti Pilipinas. Pasensya kan. No si kamat tanti pang ibagbaga kiti sakit tinakam ko. Okay lang, sir. Sana bale. Amok na kabailan nyo dayta. Cheer up, Sir Albert. Ti Albert nga amok. Kat saan anala ka maupay, kan saan anala ka asumuko. Ivy. Amok, kan mamati ak amalasatang matlaan. No anyaman dayta apagdaldalanam ita, Sir Albert. Babe, amay ano dapat kwartam dita. Pawitak ko madananang kantatang. Anya? Kat naawan to pa yan ti pagbayad ko kadag iti bills tayo. Ken may sa dino nga iti pangip-ipanam iti birok ti arkila ti kotse. Kat inaldaw mo at arumrumwar ka. Ay, ako Insugal mo ka di manan, ha? Ay, nagdakkel nga ro ti abak ko hindi rami. Anya ka mo tin, Bernie. Husto ko man ti panagsugsugal mo. Imbis na tulungan na nga agbirok. Saan mat? Takkarkarwam mat tirigat tayo. Danda ni awanan ka nan tayo. Ngam, tay tapay laang mat sugal ti asasikaswam. Apay no gasto sa mga minan ti pau-pau iti asawa makwarta. Ramon, tayo so tiyaramatan tayo. Saan, Bernie? Kwarta ni Erika dayjay. Jak mabali na pakibiyangan. Okit, kasano tayo ngay nga ron ita? Kasano ti kanon tayo? Agdiskitar ka nga ro da. Awanan ti amok a pagdiskitaran. Nalakag to pa'y amin ang dagiti alahas ko. Oh, dahito ilangan kakaisunang nga aritos ko iti nabati. Okay, di ilakotan na ita. Iti kasta at kwartata. Ay, saan? Jak ila ko dahito Bernie. Regalo dahito ni Albert Kanyak iti anniversary mi. Oh, di rimor matlang ti kinapurno. Siguro, kay limon ti asawa man niya, ha? Anay ko! Iba't naman ti imak, Bernie! Masaksakitan na! Ibagam ti porno. Kay limon Reging Albert, ha? Ano ka di, Bernie? Di mo amo ti lablabidan! Di ka kamanlangan! Papanamon, di na panawan ito'y. Rose, agsubli ka! Mami, agawid ta ni Jay balay, please. Jakon kayat dito'y balay ni Ninong. Kahiliw ko ni Daddy. Erika. Umay ka. Umay ka, tayo tulog ka niya balay tawanan pa yung amam. Anay ko, Ninong! Imak! Anay ko! Bernie! Ito ba itong tiimat anak ko? No, apay mat ngamin ngayon tugtugot mo pa lang na diyang ubing dito'y. Hoy, Bernie, ha? Di mo iramraman ti anak ko. Awan amo na kadagiti mapaspasama. Oh, salbak kayo kiti. Na kayo nga kinatimalas si tibyak ko. Panawan kayo manlangan. Baka uma kayo nga gina. Oh, Sir Albert. Agkapi ka pa Atoy, inyalaan kay ti kapim. Oy, wow. Thank you, Ivy. Oh, atoy ti biskwit. Ola, agkapi kayo pa, sir. Gusto pa iti trabaho. Ha? Aginanakamat, sir. Manipod nagsubli ka dito'y oman. Puro ka trabaho. Inton kwan, agsakit tumanan ti tiyan mo. Ivy, itala ngay magakin ka rito eh. Anya dito, Sir Albert? Agyaman na ka. Agyaman na kiti kanayo na kaandam iti sibay ko.
Agyamanak, iti kanayon apanangan andingay mo kanyak. Naawan ka lang siguro. Tsaka mo, nun yung tinapasamak ko. Awanan yaman na, sir. Pakaragsakak timang tulong kan ka. Agyamanak ka talaga, Ivy. Sus, awan anyaman na kunakmat, sir. Da kayo kit di man. Namabalin. Kidawag nga already na kuman awagan iti sir. Albert, kung namlatak makanya kon. Saan mabalin, sir? At data dito'y opisina. Sikat ti boss ko. Iso arumbang nalaang nga rod nga awagan ka iti, sir. Kas pa ng respeto kan ka. Ivy. O sige, di kan awagan iti, sir. No, ilibrinak iti dinner ita. Ha? Ay, O anya, deal? day talaga ya. Okay, deal. Wen, kunak lang aro din mahal. Wen. Bayam. Tano makadawatak ni Rose iti kwarta. Umaya ka dagos ni tayan mo. Kailiw ka nga minuna yan. Kaya't kan nga kan kinarakupen. Wen, mahal, wen. Ayaw ka, Bernie! Ayaw ka! Pinagipot, Rose. Talaga nga awanan ka itibatin! Daitibat niya! Gusto mo tala, hustol. Gasam! Pinanawak ti asawak, gapukan ka! Ngam kastoy laang ti isubad mo kanya! Awanan ka itibatin, Bernie! Nakakadi. Pagkalma ka kumalang, Rose. Sorry ka din. Past time ko lang na jaya babae. Mamati ka kumakanya. Hustod, Bernie! Nauma akon iti kasta nga ugalim! Gusto ka rin, babe. Sika ti ayayatek, kunak lang arunan. Iso haustunan. Maminsan pa'y, Bernie, ah. Maminsan pa'y talaga apanawan kan! Di pumanaw ka. Apay di ko nam pagtatakkunan kaya. Apay di ko nam sikalang ayat ti babay. Nangalo dita. Hi, sweetheart. Good morning. Good morning to sweetheart. Anya kay nagita papeles? Surat mani po di korte. Tika di may papan iti annulment yo? Well, Kat, anya kay di ko na ti korte. masapol ka nung agawid aki di Pilipinas. Tapno personal nga si kaswag ti may papaniti daytoy. Kasta ka di? Pasensyakan, sweetheart. Pati sika, may ramraman ka iti parikot ko. Awan ang yaman na, sweetheart. Okay lang mat kanyak. Sana bale, patsak ama ornos tumat lang day tabanag. Agyaman ak, sweetheart. Kat kasano, agawid ka nga ro di Pilipinas? Kapilitan, Kaya't mo ka diti sumurot? Iti kasta, ada kaduak. Katwa na, sweetheart. Okay nga ron. Sige. Tasi kaswe kung ti panagawid ta iti Pilipinas. Wow! Si kakaditi ng luto amin karagitoy, sweetheart. Dua kami kanimanang Susan, sweetheart. Tinulungan ang nagluto. Okay. Anya pala nga tikukuan nyo. Mangan tayo na, tani, mabisina kon. Sige, sweetheart. Agtugaw ka, takabilak tiin na po iti platon. Sige, sweetheart. Oops. Manang Susan. Sumango ka matan iti lamisan. Agigigdan tayo na mangan. Uwan nga agpay sumanang Susan. Sige lang, ma'am, sir. Di na ka di pakadalagan. Mga anak to, intun malpas kayo. Ay, saan
Sumango kayon. Iti kasta, agigiddan tayon. Ay. Sige, manlagan, sir. Adan sama tao. Ay, mabiit lang nga ron, sir. Takitaag, no, sino na itatintag. Sige, manang. Sir. Sino ti? Ha? Rose? Sana ngayon may dito eh. Tapno agi skandalo. Imayak, tapno agi daw ititulong mo, Albert. Ha? Ni Erika ngamin. Aday di hospital. Anya? Apay? Ano ni Erika? Sigun ka dagiti doktor. Anang tamingkan ko, anak. Adda sakit na iti puso. Anya? Dakalagat na di kasapulan para iti pan nakaopera na. Iso pangasim. Tulungan na, Albert. Diyos ko. Awanan ti daduma pa amasit gak. Iso ngayon torturan ko, timay. Sige. Mapantay ti ayan ni Erika, Rose. Nasakit man. Ngamnaskan nga ibati ko ni Erika ken ka, Albert. Rose. Amo ka na sa isaya ti agbali na kasasaad na. No aday ti puder mo. Malaksit dit ay ta. Maitid mo pa'y amin a kasapulan na. Kang ronaan ti amin. Amo ka di mo baybayan ti anak ta. Ketsapay lang kuma. Tamapakawan nakmatan ka dagiti adwa nagbasulakan ka, Albert. Nabayagan ang napakawan ka. Sapay ko ma, tagbalbaliw ka matan. Saan lang nga pare ti anak ta. Dudikat pare ti mismo abagin. Mami, Daddy. Erika anak, kumusta ang tirik nam? Anda ka di nasakit? Anda ka di kayat mo? Ibagam ang iha. Erika, anak. Kanayon mo kumaalaglag ipan. Iba't patag nakaunay-unay ni Mamim. Wan, Erika. Mami. Agsing-simpot ka, Wan. Di mo suksukiran ni Daddy. When, Mami? I love you, anak ko. I love you too, Mami. Mangan ka amangan, Wan. Iti kasta, daras ka nga umimbag. Wan, auntie. Adtoy pay. Thank you, Auntie Ivy. You're always welcome, anak. Kumusta ang tirik naman anak? Okay ka din? Siyempre, Daddy. Nalaing nga mintiners ko. Kastaya. When, Daddy? Ubing ka pa'y laang am mo umuntimang bola, Erika. Wan nga ron. Sanak amang bulbola, Daddy. Auntie Ivy, agpaiso ti bagbagak. Wala. Darasam nga ron ti agpaimbag, Wan. Iti kasta, makaawid tayo iti balay. When, Daddy? Aywan kayam. Sa dino ti ayan ni Mami, Daddy? Erika, anak. Di mo palang panunutan ni Mami mo, eh. Basta ka na yun mo alaglagi pa nagtibilin na ka. Ubing ka pa, eh. Isa di mo palang maawatan ti mapaspasamak. Daddy? Patsyak ang maawatan tumatlang intun dumagkal ka, anak ko. Ivy? Apay, Albert. Ada ka di bagam? Agyaman anak. Gapo iti kanayon nakaadam iti sibay ko. Aday ta ka manen, Albert. Apay ka di adi ka maumuma mangibagbaga iti dayta. Jack tupulos mauma nga agyaman kan ka, sweetheart. Ito lang noon nauma ka na dumdumngag. Talaga na uma ako, Albert. Ha?
Namin anok ka di nga ibagakan ka. Apakaragsakak ti kastoy nga aramidag. Ken maysa, amumat no kasano ti panagayat ko kan ka. Saan ka di? Banag apagyamyamanak unay. Nang runa unay ti Diyos. Ngamin, pinaraburan nak iti tao ang mangandingay, mangilala, kan mangipatpatig unay kanyak. Kasta akmat, Albert. Kasta unay ti panagyamyaman ko iti Diyos. Gaputa si katiinted na akatakunay-nay ko iti tong palbihag. I love you, Ivy. I love you too, Albert. Ita, Miss F, agpada kamin ang nag-for good gani Ivy. Kat adda kami ita dito Ilocos, amangas asikaso kadagiti negosyo nga inpatakdarmi. Kaasi ti Diyos, adu matlatta ti maaw-awat ko a kontrata, nga iso ti maysa a pagtataudan ti pagbibiyagan mi asa nga pamilya. Balasang matan ni Erica, kat agkolehyon iti umay atawan. Damag ko ang nagabrod kanu matan ni Rose. Sayang laeng, ngamin saan kami matan ang naadaan iti anak ka ni Ivy. Aging galaangan ditoy Miss F, kat sapay ko ma, taag serbi nga adal daytoy kadagiti padak a napamilyaanan. To'y pagayam mo, Albert. Ken ka pagayam, Albert. Iti daytoy abiyag, adu ti panubok nga intay pagdaldalanan. Ado ti parikot a sumangbay amang subok kada tayo. Ket kablaawan ka pagayam ko, gaputa na ilasat mo amin dagita a panubok ti biag. Kadagiti papagayam tayo adumdumngag ita, agbalin ko mga adal daytoy, nang runa kadagiti addaanan iti asawa wenno pamilya. Di tay kumagpailuyos iti rikna tayo. Panunutan tayo kumati mabalin nga ibunga ti anyaman nga aramidan tayo. Nang runa kadagiti papagayam nga adda asawa na ije balasiw taaw. Panunutan tayo tirigat kan sakripisyo da tapno maipaidalaang tinapintas abiyag kadagiti pamilyada. Alakastan pagayam Albert kat pagyamanak unay, tiing ka pa nang ibingla iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagipti napalabas. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti intay luktan ken ikan biag. Ditoy laang programa tayo alagipti napalabas. Daytoy asurat ket inpatulod ti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan nga ana. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay to'y pakasaritaan ti biag ko. Mabainak kuma amang ipadrama. Ngampatsyak apakaadawan daytoy itinabalitukan nga adal, nang runa kadagiti padak nga ina adumdumngag ita. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Napudnoakan ka na. Promise, no kaya't mo agasawatan. Anya? Bakit nakakatawa itin ba, ha? Ana? Ay sus, nabartakan sa amatan Marco. Sana ka nabarte ka na. Ipudno tayo bagbaga. Kaya't ka kami asawaan. Apay, di nakadigayan, nagbaring asawa. Ay nabartak mo lang ang dayta Marco. Tinasaya at agawit kan. Tani, di mo samatan kabailan ti uminom. Ay, sana ka nabarte ko nagmahit. Amok ti bagbagak. No kaya't mo, gisubliakin itong bigat. Iti kasta, makapagsarita tayo tinasaya. Sika talaga Marco. Di nakman pagluloko na kasta. Inton kwan, mamati ak kadagit ang ibagbagang. Mamati ka ngamin at budno man nga ayatan nga. Nagasaganak, nagbalbaling para kang ka, ara. Oy, friend! Oh, apay friend, makapag-uy ka naman, wagas. Kaslada na pati nga ibagam Anya day ta, friend.
Panagkunakit talaga seryoso ni Marco ken ka, friend. Anya, si Kamat Gladys. Apay ay aday di manen amar ko tinalagip mo. Jak matket malagip no jak nakita itaya simrek dito'y bar. Ah? Ni, anya ti kayat mo sa one friend. At ni Marco di tarwar, inbilin na nga ron ti panangibagakken ka. Anya? Wala, agawam ti ag make-up dita, tarumwarkan. Tani, oro-orayan na ka ni Marco ijerwar. Imbagam kumaata, iso ti umunag dito eh. Di na nga rod kayat. Kitayam kit di ti cellphone mo, at tiks nakakanomet. Ah? Ada nga agpay so text na. O, makitam. Alarumwarkan ta di ket matagtakan nga gururay di tao. Haklunam kit din tapno may isimpamat tin tibiyag mo, friend. Anya? Kasing kariken ka. Nagsubliak. Tapno pa nagkakapudno amin nga imbagak idirabi, Ana. Marco. Ay ayatan ka. Kat numanugot ka. Iyawid ka. Di ka mandanagan ti kalay sa ka. Agyaman nak, Marco. Ang panagkunak kasan asyak ti babae aparakan ka. Ti kayat ko asawan. Sa anak ama ikari itinasinaw apanagayat mo. Amo matiklase ti trabaho. Saan ka di? Ana, awan parikot iti day ta kanyak. Ay ayatan ka. Kat nakasaganak ang mga klunggan ka nga uray anya pa itip naglablabasan. Kasta ti kinapudnukin ka. Sayang lang day ta apanagayat. Nukas kanyak ti maasawa, Marco. Amangan no agbabawi kanto kalpasan ti panagkalay sata. Saan? Yak to pulos agbabawi, Ana. Pangasim. Palubusan na kumaamangayat gan ka. Ikarit. Likligag amin na bisyok. No lakid ti umanugot ka apay kalay sa kanyak. Marco. Pangasim, Ana. Di na kumamat pahayan. Agawid ta ni Jabalay. Ikarit. Itad ko amin na kasapulam. Basta pumanaw ka ni Tibara pagtrabtrabawam. Agpalpaliw ta atwa para itinapinpinta sa masakbayan ta kan tibuklan tanto a pamilya. Mama, iso ni Ana, nobyak. Ana, iso ni Mama. Naimbag nga orasyo, ma'am. Agmano Kasya na ka ti Diyos, iha. Ala, agtugaw kayo. Naimbag man, tanaan loko'y nakamatlaang ni Marco nga umay agpasyar dito'y balay, iha. Wan nga rod, ma'am. Pumilit mat ngamin. Iso nga imanugot ako di nakmat ngamin sardangan ti anak yo. Kasta ka di? Mama. Kahit ko pagsaritahan tayo kumanti pa nagsimpami kini Ana. Marco. No siya klamay sa. Awan parikot iti dayta, iho. Ang urayan tayo pa'y ni Papam. Paawit matkit di siguro day jayan. Sige, Mama. Kahit kumat ngaminan nga isimpati biyag ko. Iso nga nasesaya siguro na agkalay sa kamin kini Ana iti kabiitan a panawen. Kayat ko tiyag trabaho, Marco. Anya? Kayat ko tiyag trabaho ko na. Apay lang agtrabaho ka. Kat kumpleto matanti mausar dito balay. Awanan tinas ka nagatlangan. Sa bali lang tamat ang dabukod ko ang kwarta. Nakababain mat akadag iti dadakkel mo. No ultimo igatang ko iti make-up ko kat itad na. Ana, awan parikot iti dahi takadakwada. Bayang, tas siyak to ti mangiba ka katakwada. Ay saanan? Nakababain. Basta agtrabaho at. Saanan ko nakmat.
Siya akong timangita diti kwarta ka sa pulang. Basta agtalinagad ka lang diti balay. No dinak palubusan nga trabaho. Dinak nga rudlapdan kadagiti kayat ko nga aramidan. Oh, nakabalas ka mat. Bakit? Sa dino ti papa na? Adda sarakak at taong Marco. Asino? Kuan. Basta, sigod abarkada. Kagap-gapo na iji abroad. Adda kano itid na apasalubong ko. Iso ngagsarak kami. Kasta ka di? Uwan. Anya oras kang tungay nga gawid? Ni, jak pa ila nakapampanaw. Ngam ti panagawid kon adagos ti damdamagam. Ha? Di ka kadimadanagan tagawid ak nga agawid, Marco. Iso na lang tadyak amuno anyan to nga oras. Gatsi ka nga rod na bakit? Agtext kang tulat na nga rod ha? Wan, danag mun aya. Agawid ak nga agawid. Apaman amalpas kami nga agsarak, itigayam ko. Agurit ka, agurit ka. Pagtugawin ng may matait ka. Ay, wanan niya. Pasensya ka na. Kailiw ka nga minunay ka na. Wan, maawatan ka. Nung di ka kumaagpailuyos itiriknam. Laglagi pa mga adata dito'y bar. Awan ta iti hotel anya. Sa bagay mo, tete. Sigang tumang amin. Ito'y tumati kaya't mo pag sinarakan ta. Imbes yung itisikot ko, masulo ka. Ay, kat agin ang tapay ang satan tumapan ikan. Agin joy tapay ikan. Wan magindi Impag man na pinalubusan na katasawang. Kinapod nun, di na amo nga adnaak ita dito eh. Imbagak lang nga dasarakak agayam ko. Basta. Kung naklakid din no santan nga kita. Among ka di, agas na unay nga iliw ko kain ka. Oh, come on. Nagadumat ababae dita na talaga akayat mo. Saan ka di, Edgar? Dahil takit nga roon ti parikor. Kamin talaga si kalaan ti perbiro ka. Si kalaan ti kayat ko ang magparagsak kanya. O ala, uminom tangaludan nga uminom. Tapno makaadot. Ayun, ay, cheers! Cheers! Nene, apa yun bakit? Anya tumutos pa sama kang ga? Ay, jak man mo. Itay pa'y ama ditirik na. Nasakit ti rusok ko. Kan kaslang ulawak. Anya? Ay, jak maawatan ti marikrik nak, Marco. At tinasehat, kuyugan kalangan iti doktor. Iti kasta, mamuantan mo anya dahi ta amarikrik nam. No kasta, pudno ti atap ko, amasikog ni Ana, iho. Wan mama, adan to na anak me. Adan to na po ko yung mama. Wan nga rod, iho. Ay kat ibagam iti asawam, taaywanan na ti inawan na. Wan mama, napagsaritaan min dahi tabanak. Nasaya at mat nga rod no kasta. Ibagam laan, no anya dagiti masapulyo. Nang runa itata masikugan ti asawam. Iti kasta, amumimet no anya dagiti rumbang agatagan mi kan ni papam. Panag ko nakatawanan, mama. Ipapayo mat amin na masapul mi. Kan may sa, kompleto tayo mat dito balay. Wan matkit di Bayan nyo, tatamagag to ta asawak, mama. Ang mga ano daman ang agpaiso dagiti masapul na adyakan mo. Ay, maturog kan balongwan. Anak? Adda ka mo't gaya mon barok. Nangan ka katen. No saan pa'y agdiretso kalatan ni Jay kusina. Adda makan ijay. Madamdamag to na mga nanang. Ni Ana, sa dinutayan na. Awan, barok. Rimwarmot itay nalpas kami anangal daw.
Aging gaita di pa'y simangpet. Ni, sa dino ngay kano tinapanan na nga na. Di namat imbag ano sa dino ti papanan na, Barok. Kasta ka di. Ala, iyagyo pa ilang nga ron ni si Drake. Sigurado na panog kayo na nagawaw eh. Saan mat, Barok? Okay, aklaang. Ng kakit manganan. Sublatom to inton madamdama at agawid akmatan. Sigurado nga urayan na ko ni tatangyo. Oh, ato yung ti-order mo nga arak, John. Da ito'y matipulutan. Wow! Sexy! Este, yummy! Oh, ala, agtugaw ka matan dito'y abay ko, ana. Danggayan nak nga uminom, tapno makaaduta. Siyempre, Jud. Makapaawis at talaga tibang lumana. Amom, kailiw ka una yan. Itatalaang manan nga kita. Lakit di taita ka na ang matmanan nga umay dito pwesto. Wan nga rod, makumi-kumak nga men iti trabaho. Sa nabali, tada ka matan dito eh. Iwak simpay lang ang titrabaho. Aginom takit di, John. Wana, aginom ta nga aginom, tapno makaaduta. Kalpasan na, rumwarta. Okay, cheers! Cheers! Sa dino tinagapamana. Parbangon na na. Ang kuhamar ko. Ni, nabartag ka ba eh? San mat? Nakainuma. Ay, sa dino kami na tinagapgapuham. Sa dino kumapay. Iti sigod anak po ka. Iti bar ni Madam Seni. Unay ka matinala. Kunak man no nagbalbaliw kan. Kunak man no inidjamon day tang aramid mo. Anya nagbalbaliw ngay bagbagamat, Marco? Ana, nagkalaysatan. Agasawatan. At ang anak ta. Ang maging gayta. Subsublya ng pailaang day lugar. Papay, asino ayat di mo mapanawan ijay? Ay, Marco, ba't na nga gasawatan? Namawan karba nga mamanglapad kanya, iti kahit ko nga ramidan. Nawatan Anya? Rumuarak no kayat ko ti rumuar. Aginumak no kayat ko ti aginom. Asawa ka lang, Marco. Asawa ka lang. Iso di nakpakibibiyangan. Nawatam, ha? Anya? Malalala. Ang lisi kay tidanan ko. Kaya't konti ginana. Lisi! Order ka pa eh. Tinumenta. Lani. Hindi ka matalagan. Ato ti kontak nila eh. Ag-order ka lang. Siyak, timagam mo. Jackson kabalan ti uminom, Marco. Adun tinainom ta. Nabartag akon. Mala, no di mo kaya Diyos to nga rolan. Rumor talangan, Lani. Ha? Sa dino ti papananta, Marco? Mapantag hotel. Anya? Gapo ka dita makilalalaki ti asawam? Agbabae ka matan, kasta? Saan ba't nga itigas na, Lani? Nabayag matan nga araramidan ta tigas tayo. Saan ka di? Oh, come on! Amo ka, kaya't mo lang tiagibalas, Marco. Sige. Pagbigyan ka, tapno di mo mat ko na. Asano? Sumurot ka matlang kaniyak. Inton madamdama. Ana. Of course.
Ano akpayaya nagkadkad iti awis mo, Norman? Ayos. Yakwat man nga rodan. No kastalang. Oray siya kumata. Bullseye. Uminom tapay, Norman. Di ka kadiagganat. Ngamin, sol-solo na kita, Rabi. Anya, nang mayatan ngay no kasta. Bagagara na katlang rod amang tagikwamanan kan ka. Cheers! Cheers! At tuyan dagiti groceries aginatang ko para kada kayo, iho. Hindi anak, mama. Ibagam to ni Ana, ta isunti makaamu amang isimpa kadagitoy. No ada kurang, ibagayo laeng, iti kasta magatang may kanipapayo. Wen ma. Apay, kasta tilangam, iho. Apay, napuyat ka kadimanan. Naglalabasit mat dagiti matam. Ha? Ay, kuha, mama. Wen nga ron, mama. Awan gayam. Amang ano dokor tayo dita. Ikandak man. At ang aming katangak. Itaman pa'y dumawat ka. Apay, na-delay ka di manan ti sweldo yo? Awan ang trabaho, mama. Naikatakon. Kat? Awan ka din ti planom nga agsapul manan iti trabahom. Agsapulak to, mama. Agam saan pa nga ita. Ala na. Iti jukit din di daw dawatag. Nagkalas sa nabiyag. Dahil nakaliti ko ng anagbalbaliw, ha, Marco? Tangiwat mo. Di ka natagani. Amang ano, damakanggakin ka. Ay, sus! Awan mo, Marco. Talaga nga adik ka. Tangiwat mo ko lang manin. Ni. Oh my kakitin. Tangkayan na. Amok mo talaga. Kayat mo tayo ito eh. Hello, Tatang. Pasensya kayo no itakla ang amasumbatan ti awag yo. Kakitkitak ti cellphone ko. Umay kayo kumadagos kini Marco dito'y ospital anak kao. Ospital ko na yun, Tatang? Apay, asino tino-ospital? Ni si Drake. Anya? Dinong party motor. Abayatan ti panagay ayam na itikit ti kalsada itay agsapa. Anya? Kumusta ti anak ko, Tatang? Kumusta ti kasasaad na? Madamatam-tamingin dagiti doktor anak kao. O sige, taumayak di ta itamot laan. Urayan dak di tan, Tatang. Basol mo ti amin, Ana. Basol mo! Ha? Di nakpabasulan, Marco. Sika ti aking basol. Saan asyak? Sika! Basol mo! Imbes ngamin nga ay wanam kumadyanak ta. Saan? Tadda kamat itipar amakitib-tibal itagduduma ang lalaki. Sika! Sa dino kumatiayan mo, ha? Sa dino! No talaga kamatlaan kuma. Di sika kuman tinangaw awir iti anak ta. Sika ti ina! Iso alumpang nalaing ngarod kuma. Asika ti mga awir! Unay kayo matan. Huston day ta pa nagsubsubang yo. Agawaan nyo kit diti agrubo at tamapantayon ni ospital. Agsarita kayon to itinasayaat. Inton bumaawan ti ungat yo. Anya nga taya ti rumbang nga aramiden tayo. Tapno agbalbali umattendag iti anak tayo abalayan. Ay, wan nga rod abalayan. Mababain kami ipaikit din kinilakay. Gapu iti kasjay ngar aramidan ti anak mi. Numuna kat isupay met ti babae. Awan met dengdenggan na. Wan nga rod. Kunak no agnakemdan. Gapu iti pan nakadisgrasya ni Cedric. Agam awan latamat.
Ay, abalayan. Di dakat agyaman, tanasaya at tibiyag na. Saan dan ang masapul nga agtrabaho? Gaputa itadmimat nga rod amin dagiti kasapulan da. Day takot nga ruhod abalayan. Ang umbay kasaritak tumanan di anak mi. Barang dumngagmatan. Ang no saan pa'y laang. Jaklamon abalayan. O sige, takasarita min tumamot ni Marco abalayan. Kat sapay ko ma, tadeng gandamatan ti maibaga, sakbay amala daw ti amin. Maudin da ito'y apan nakisaritak kada kayo adwa. No talaga adidak pay laang ipangag. Nasaysaya at siguro no pumanaw kayon dito'y balay. Mama. Jakon maanusan ti ugaliyo adwa. Nang runa iti kanayon a panagap-apayo. Imbis nga agyaman kayo, ta ipapaay mi amin na kasapulan yo. Saan mat? Taabuswan niyo mat ti kinaanos mi kada kayo. Mama. Sikamat, Ana. Mama. Imbis nga agtalinaid ka dito'y balay amang aywan iti anak mo. Saan? Takanayon ka matarumwar. Kat inton agawid ka. Rabiin. Nabartag ka pa'y. Kasta ayamat ti aramid ti may sa apagwadan nga inakan asawa iti may sa pagtaengan, ha? Mama. Tama ti kanayan kung ibagakin ko na, Mama. Ang iyalang-alang namat. Diyak ano pa kibibiyangan. Gaputa asawa na klaang. Kat awan karba nga kamang lapad kan ko na. Iti anyaman akayat ng haramitan. May sa kamat, Marco. Ha? Kunak man no kunam ang nagbalbaliw kan. Kunak man no kunam nga inidyamon dagiti bisyom. Saan mat tanakarkaro pa'y ngam iti sigod? Kasano? Kat kastamat gayam ter aramidan ti asawak, Mama. Banawan sang patan naklatan diti balay. Di nasaysaya atin, asubyanak dagiti bisyok tapno patas. Saan arason day ta, Marco? No talaga ang nasaya at mati panunot mo. Di mo aramidan ti agibalas. Mama. Kas na kunakon. Maudin day to'y apan nakisaritak kada kayo. No awan pa'y laang makitak apagbalbaliwan nyo. Nakalokat ti ruwangan ti balay. Kat nawaya kayo apumanaw. Pumanaw kayo nga awan pulos itugot yo no di kawis yo laang asuot yo. Anya? Nalawag mat siguro tinangag yo. No oras apimanaw kayo. Makaammo kayo matan iti biyag yo. Agbirok kayo matan para iti bukbukod yo. Miss F, gapu iti nalaos abain ko pinmanawak iti balay da katugangak. Nagawidak iti balay mi, ngam kaskas di nga inungong tandak matlaang dagiti dadakkel ko. Gapu iti sakit tinakam ko, nagtalawak kat nagsubliak iti bar asigod a nagtrabahwak. Pagyamanak latta, gapu ta saan matunay a napakaruan ti anak mi iti pan naka-aksidente na. Iti agdama kat adda ita iti puder dagiti dadakkel ko ti anak mi kani Marco. Pasaray sarungkaran met ti katugangak iti balay, kastameten ti amana. Jak ammo no aginggat kaano akastoy ti sitwasyon mi nga agasawa. Kasla pa nagriknak ngamin kat narugitak a klase ti babae, iso akasla jak kabailan ti makidan na kani Marco. Mababainak kadagiti na ikamangak, iso akinay kayat kon ti pinmanaw iti balayda. Aging galaangan dito'y Miss F, kat pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa, kan nang yornos para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Ana. Ken ka pagayam, Ana. Amom pagayam ko, awan mo ti makitak aparikot iti asawam, nang runa kadagiti na ikamangam. Sigun dito'y surat mo, nasisingpet ken man nakaawat damet. Di ka kumamasaksanwan, angam panagkunaket sika ti ayan ti parikot. Inawat ken inkalay sana ka ni Marco, ket panagkunak di na aramiden ti kasta no saan naka nga ay-ayaten.
Apay, di ka kadi makontento iti biyag nga itited ti pamilya na ken ka? Nagpintas ti biyag yo. Agasam man ta maipaay amin a kasapulan yo. Manmano ti kasta pagayam ko. Ti kasayaatan nga aramidam ita, makimisa ka. Kasaritam ti Diyos. Ibagam amin kenkwana dagiti marikriknam. Agpakawan ka kenkwana iti kasta ket malag-anan ti riknam. Saan pa'y anala daw ti amin pagayam ko? Agbalbaliw kan ket subliam ti asawam ken ti anak mo. Alakastan pagayam ana, ket pagyamanak unay ti kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti pakasaritaan ngayon ta drama ita, ket inpatulod ti pagayam akayat na ti agpailingad itinagan nga Aljon, Manipod, probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan nga Aljon. Nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko. Ket sapay kuma, tamapili yumat nga idrama. Bareng makaibati iti adal kadag iti padak adumdumngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Kasano iho? Nakasagana ka di amin dagiti rumbang ama isagana para iti panagkalaysayo kini Joyce. Wan mama, dagiti langin souvenirs ti morura sumangbat. Nasayat mat nga rod no kasta. Kamaudyanan na, agkalaysa kayo matlaangan iti nobyam. Wan nga rod mama, double celebration pa ya. Gaputan na awat akadagos iti trabaho. Wan nga rod iho, ba nag-arumbang apagyamanan tayo iti Diyos, Aljon iho. Wan mama, katagyaman akmet kada kayo. Ngamin, kinabailan nyo ngayon sakat ti panagadal ko, nga urag may sa kayo. Awan na nyaman na iho. Pagrabagak day takas inam. Tinapatag ita, nagradwar kan. Kang runaan iti amin, at dan trabahom, ket agkasar ka pa yan. Utang ko amin katakay ti panagbaligik, mama. Ket ikarik, aramidok mat amin akabalak. Tapno masubatak amin dagiti rigat ken sakripisyo. Congratulations, Aljon. Joyce. Thank you, best. Best wishes. Agyaman akmanan, best. Thank you, Hazel. Di kayo pag-aawit ha. Tagsasala tayo pa yung rabi eh. Ah? Katwan na, Aljon. Day talaga yam. Go! Wan nga kay so best. Ayat amo tayo ngay, amangan no dito'y mumutan amasarakan tidawan mo. Ah? Wala niya. Oh, di ba? At tatagiti ibabarkada kasi man nga dito, Hazel. Iyam amo kanto inton madamdama kadakwada. Anya? Di ka din agkad-kad, bes. Malaan hawanan. Barang sakmat ti sumaruno ang maikalaysa. No kasta, masikog kan bakit? Wan Aljon, sigon iti doktor, talo abulan ti inawag. Ay na, diyak mailadawan tiragsak ko bakit? Uray siyak matalakay. Nalaos tiragsak ko idi imbaga ti doktor a masikugak. Kat amom ka di? Tanya. Lalaki ti inauna nga anak ta. Agpeso? Wan. Yes! Yay! At dalawa ng junior ta, ano kasta bakit? Wan alakay. Yahoo! Yes! Oo. Di mo unay tagpukaw Amangan numarengreng dagiti sa aruba. Diyan lang amin malapdan ti bagik. Kapoy tinalaw sa ragsak ko bakit? Iso na lang da. Nantanak mo tin sumalpak iti barko.
Awanak to iti sibay mo into nagpasngay ka. Wan nga rod, Ang sana bale, takanayo nagtutumawagan ka bakit? Ay, katrumbang lang, Aka na yunam ti umawag, lakay. Katuwa na. Mabit lang kit di mat ati may satawan a panagbarkom. Apag huston to, inton agbakasyon ka. Pabinyagan tantumat ti anak ta. Hello, bakit? Kumusta kayo? Kumusta kayo itanak ta? Okay kami lang matlakay. Ada ka ni mama ni baby. Ada da ijerwar ngagpapainit. Kasta ka di? Wan. Ay na, kailiw kayo una yan bakit? Nangrunakin ka. Kahit kan nga agkan kin arakupan. Ay kat dumteng to ka di day tagon daway, Aljon. Di dandanin ti panagbakasyon mo? Wan bakit? May salayong nabulan ti Urayan, sakbay ti panagbakasyon ko. Oh, mabiitan day talakay. Lumabalin lang nga ron kumaguyudak ti aldaw, inaramid kon. Makadin na kayo matin itanakta. Sana bale, tao madani matan ti panagawid mo. Di ka di madanagan, tada kami lang dito nga agur-uray kan ka. Wan matkid di bakit? O sige nga Roden, baliwak tuman ang tumawag. Wan? Nag-break kami lang, bit. Agsubli ako niti trabaho. Tita! Ino ti anak ko na yan. Nakatatair ti anak ko talaga. Wow! Oh, ala, gusto pa lang day tapa ng reray aw mo iti anak talaga. Iyag mo tadigusag pay. Siya akong timang digos bakit? Basta isaganan timang digos na. Mala, sumaruno kayo nga rod ijerwar, ta ijay ta digusan. Mayat ijay ta nalawlawa, kan mayat ti init na. Wan bakit? Ay, nagbital daw. Mas nakaano lang yung dinagawid ah. Gamita, agsubliak man na yung barko. Wan nga rod maikawa kamin tulakit ti kawan mo manan. Lumabalin lang kumatisan nagtrabaho. Tapos nagdidin nato yung tinaldaw. Aramida ko. Ay katagan anos ka kadila kay. Tanusan ka ngagtrabaho, awan mat ka nan tayo. Ken maysa, nasken nga agurnong ta para iti masakbayan ti anak ta. Wan bakit? Masakbayan to dagitag balin nga anak ta ko naman. Ay niya? Kurang ti maysa lang bakit? Layunan tabay. Tapno atan tumot, kaya ayam na sigaw. Ay sus! Itanto pa'y amay-may sa laang ti anak ta, kat kasla dimon kayat ti agtrabaho. Ita, kayat mo pa'y amanayunan? Saan ba't nga itijak kayat ang trabaho? Bakit? Tijak lang kayat, kat ti maiyadayo akada kayo. Alawanan. Aganos ka tay sumat ti pinilim at trabaho, ti agsiman. Iso, mangarot din nakaibatuгak, bakit? Kasta? Wen. Nala, umay ka mangkit dito, ipapastatagin nilo, bakit? Oo, saan dito isalas? Amangan no, ada makakita ka data. Mapantay jay silid talakay. Umay ka. Ibaba na kayo, Jun. Amangan no, maibatan na. Pare Aljon, agaw awis met ni Boss Jimmy itay. Apantayo ka no happy-happy. Ha? Sa dino ka no, pare? Ay kat sa dino pa'y kuma. Itibar Ha? Awan niya, kayat mo ta sumurot ta. Padasan taman mo ti ag-unwind. Makasikuro mo ti kanayo na trabaho. Ay gat, wala, pare. Mapantayo man mo agpalpaliwa. Baring makabirok man mo ti agas ti mata ko nada. Loko ka talaga, pare Dexter. Ado ka no ti kalapati jay. Anya, kalapati ko naman, pare. Huwag, kalapating mababa ang lipad. Maawatan mo't siguro, hindi kaya't ko asawan paray. Anya. Masikog ka ko nam, Joyce. Wala kay.
Kanayon ang maditirik na. Kanayon ang maululawak. Iso na panak nagpa-check up. Day chay, namwak nga ginawak manan. No kasta, doon tunti anak ta bakit? Iso ang masapol nga gagat ka nga trabaho. Iti kasta, ada pang allowance mi kadagiti anak mo. Ay na, magagaron na kid di man nga gawid Excited ako unay na makakita man rin kata kayo. Anya, katno kasubsublim laang di tabarko. Ita, ti panagawid mo manan ti bagbagam. Kailiw ka nga ron unayin bakain. Nang runa ka nagbalinin na duwat anak ta. Talaga kayat kung tagawid. Gaid mo kit diti ang trabaho. Iti kasta, daras ka makaurnong. Anadam ti bagim dita narigat no agsakit ka. Nang runa kat awan kami ang mga iwan kan ka. Wan bakit? Awan rumba nga pagdanagam kanya. Da kayo kindi atagan alad dita. Mangan kay tinasusustansya makmakan. Iti kasta, nasalun at tutipas ngay mo. Oy, paral John. Itay pa ya dumugam ti silpon mo At dan sakit urayong magtiks Ha? Nasiputan kayo idirabe paray. Rimwar kayo manan kinichis ka. Saan ka day? Tangiwan mo pare. Ang mga noda makanggagan ka. Katanya pa iti panunutin da. Kunak, topay ket paray. Ayos. Solve ka man nga rodan no kasta. Tangiwan mo kunak. Kanya ka kadi. Sabalya talaga mati karisma day jachis kanya. Wan nga ron. Diyak malaptan ti pagikamang tagikwaking kuwana. Ang pang-asim pare. Awan ko mati makaamoy ti daytoy ha. Nagmun pare. Sa anak mo't at chismuson niya. Don Tore, I can keep secrets pare Aljon. Ngamiti may sa kondisyon. Ano na ito kondisyon pare? Tulungan nakman na mangharam kin ni Hazel. Ha? Day talaga ya. Ariglado, pare. Kumusta ngay matisiman ti asawa na, best? Kastoy, best. Kanayon ang maili, ho. Ang naskan nga agan ano saka, ta isumat nga rod ti trabaho ti asawa. Ay, agar-aram nga rod ni Dexter kanya. Jak kayat. Apay matadi mo kayat. Barumat ni Dexter. Nataer pa'y. Isutay kun kunada tall, dark, and handsome. Ay na, best. Jak to kayat kag parikot. Ha? Anya ti kayat mo asawan, best. Sigurado a babaero day ti a Dexter. Nang runa ket adda iti barko. Ado ti babae ijay. Napipintas kan sexy. Anya? Saan ba't siguro kasta? No talaga nga ayatan na ka, di na kanto pulos isukat. Ay nati ko nam best. Awan pamatik. Kaadwan asiman wenno bumarko kat babaero. Saan nga amin, best? Wanen, sorry naman, best. Siman gayam ti asawa man niya. Kumusta, Aljon? Satisfied ka matlaang ka di dirabi Permi boss. Ayos nga rod ano kasta. Hangam, palagipan ka lang aganad ka. Tama nga no maamuan ti asawam, ti aramidam. Saan nando ang maamuan, boss? Di kag sigurado, Aljon. Di kay ka di matanagan, boss. Patsik nga awan ti maamuan na. Ngamin, nalaing amang ilamang. Di kag sigurado hunak manan, Aljon. Ngamin, padas honda kita. Ha? Hunaka nalaing amang ilamang. Ngam sana nagbalin iti asawak. Iswasi ka, san lang adubli ti aramidam apanaganad. Naskan nga agsipot-sipot ka, nang runa no agawin ka. Oh, apay akas na tilang Aljon. Kasla di ka makaid na. Kuha bakit? Pudutan ak ngamin.
Kasta? Kat ingka agdigos iti kasta mapreskuan ka. Wan man bakit? Isagaan naman nga ro ti tuwalya kan ti pagsukatak, tagdi ko sakbit. Barang mapreskuan ti bagi. O sige lakay. Ala, umunag kan iti banyo, ta isa runok ti tuwalya kan ti pagsukatam. Anya day jay. Cellphone samat ni Aljon ti agriring. Kita agman. Nakabulsan samat iti pantalon na nakabitin iti likod ti ridaw. Adeta. Dito'y ngagpaiso ti ayan na. Numero lang mat. Tinasaya at sungbatang. Amangan no napatagday ito'y nga awag. Hello, Aljon. Apay nga itamla nga sungbatan ti awag ko ken ka, ha? Kunam apaw itan nak apaman ang makababaka iti barko. Angam apay nga agingga itakat awan pay laeng. Ha? Hello? Hello, Aljon. Sumungbat ka. Hello? Ay, anday pagsukat ang ay bakit? Ay, ni, aping dakin ka ti cellphone ko. Awanan kay tibain, Aljon. Kaano pa'y aluklukwan nak? Kaano pa'y? Kuwa ba ka ta? Diyos, dagan na kumapay. Pangasim, agpalawagak. Awanan kirumbang nga ipalawag mo. Gaputan na lawagan ti amin kanyak, Aljon. At da babaim, ayop ka! Awanan kayo itibain! Anya nga min ayati nararamid mo, iho. Mama, daking gagara ti amin. Kan may saan ko babae timawag? No saan mo babae? Asino nga roday chay, alaman? Oh, Mama, pampalipas oras ko lang dagi siya babae. Saan ko idangay ayatan? Kwarta laang timasapul da kanyak. Oh, tiyak amukan kaljon. Ti amok kat pinadakkel kamot nga dabuteng na iti Diyos. Ang apay akas tamot tentyar aramidam. Apay, iho. Sorry, Mama. Sorry talaga. Ikaring saan na maulit? Saan asyak ti pagkidawam iti pamakawan, Aljon? Mama? Ala. Ingka kasarita ti asawam. Ay aywam, tasya kun ti makaammo kadag iti apu ko. Ornosam ti parikotyo nga agasawa, Aljon. Pakawanan na ka din, abakat. Sorry. Sorry talaga. Di kagdanag. Tasaan kumot nga inayat day dya babae. Pampalipas oras ko lang kabayatan ti kaddak dya barko. Sika lang day ayatek. Patyan na kumamat Joyce. Uston, Aljon. Uston! Ikarik. Saan na maulit pa eh. Promise. Diyan kong sublian ti kasdya bisyo. Basta pakawanan na kuma. Pangaasim. Nagyamanak. Dawaray ka sano kadagsan ti baso lang naramit ko. Kat pinakawan naklat na bakit. Aljon. Di kagdanag. Diyak sayangan tintin mo gundaway kanyak. Agyaman ka. Taruming ring baulat na ti panagayat ko kan ka. Kan ipagpagapok matlaang kadagiti anak ta. No saan lang. Diyak laamon, Aljon. Banag pagyamyaman ako na bakit. Kat ulitak manandagkid daw iti pamakawan kin ka. Lipata mo day taabanag. Ti panunutam ita. Kat ti masakbayan dagiti anak ta. Agsubli ka ijibar ko. Tapno mapan agtrabaho. Saan kat atapno apan agbirok iti babae. Nawatan. Bakit? Iti maminsan pa'y nga aramidam ti agbabae. Di kanton pulos mapakawan, Aljon. Day tati imulam iti panunot mo. Oh, itaman pa yakaslasan ka nga excited nga agbakasyon, pare. Pare Dexter. Apay, di mo ka di kailiw ti pamilyam. Siyempre, kaili ko una ida. Iso na lang da. Kaslamabayin ako nagpakita pa'y katakwata. Nang runay ta sawak. Di mo't okay kayo lang kini Joyce. Sakpaya nagsubli ka dito'y barkaw. Juan,
Ngam amamat, ajaklat talalapdan ti bagik anang ikama, itinaduma-duma babae pare. Kat ti pagdanagak, amangan nun nakaala akon iti sakit, kapukadag iti sintomas amarikiriknak. Ay kat agpa-check up ka pa'y nga umuna paray. Iti kasta, maamuam no pudno ti atap mo. Numan bilang kasta, nasken ngagpaagas ka pa'y. Pare Dexter. Di kagdanag, tasyakton ti makaamo nga mangipalawag iti asawam. Ibagak adida ka pa'y laang pinalubusan nga gawid. Apay, mama. Apay. Anya launay tinaramid ko abasol iti anak yo. Tapayakas to'y tinaramid na kanya. Joyce, iha. Nagsakit, mama. Nagsakit. Anya launay tinagkurangak. Tapayakas to'y ti ipapay na kanya. Awan basol mo, iha. Awan. Nagsakit, mama. Awan umasping ti kinasakit na. Kasla madudog ti pusok. Numalagip ko ti sa magapuanan ti panangluko ni Aljon kanya. Nagsakit. Husto nan, iha. Di ka nagsangit. Maawatan ka. Maawatak ti marikriknam. Gaputa kasta akbat idiimbati da kami ti ama ni Aljon. Ang umsaan na bali. Ikarik adi kay baybayan ka dagiti apo ko. Agtalinaad kayo latta iti poder ko. Kabayatan ti panagpapaagas ni Aljon. Mama. Di ka agdanag, iha. Ta sa anak amakibiyang itinagbaetan nyo nga agasawa. Respetuak ti anyaman a desisyon mo, balasang ko. Si kamat gayam, Aljon. Joyce. No dagiti ubing ti gagaram, awan da dito'y balay. Impasyar ida ni Joel. Napanda ijay plaza. No kayat mo ida makita, agsublikan tulangan iti sabaling aldaw. Ta sigurado nga agmalmalam da ijay plaza ita. Joyce. Di na kun maala iti panagsangit-sangit mo akasta. Sabay ko mata, mapakawan na karagita doon nagpasulakin ka. Nabayagan ang napakawan ka, Aljon. Iso na laang, tasaanan ang may subli pa'y ti sigod alindangan ta. Dinadaal mo ti panagtalag kukan ka. Iso ang namimpinsan mo tan anapukaw ti panagayat kukan ka. Joyce. Pasensya kan. Ngam addan sa bali nga ipitpitik to'y pusok. Agpaimbag ka kiti. Kat isimpam mo tan ti biyag mo. No may papan ka dagiti ubing. Nawaya ka matamang sarungkar kadakwada. Di kag tanag. Tadyak ipaidam ida. Karbang amat tasikakit nga rod ti amada. Uli, yan ti kastoy. Nagsakit ti kastoy, makikita kita. Imbes sa ubat ikadua na kita anak ko. Nagpaspas siya. Imbes sa siya kumatawawagan day ti Dani. Imbes sa siya kumati mang saksaklot. Mga uba. Mga arakop ka na kwada. Saan? Nasa bali mo tinatao. Nagsakit. Nagsakit. Anak ko. Ipatpatag kayo na yunay. Kastamat dun itinayo. Nasapay kumata mapagawandag. Diyos ko. Amom no kasano ti panagbabawi. Sabay ko ba talaw-lawagam ti panunod na kitanak ko. Iti kasta. Kat di tukuraan. Tarabay midahay tinaldaw. Kabayatan ti kawan ko iti sibay na.
Tulungan ako, mamat. Ang mga baruanan. Tulungan ako, ma. Diyos ko. Ditoy ko anapanaknakan apod no gayam ti karma. Nalaos ti panagbabawik, angam anyan tanaladawan ti amin. Makonkonsensyaak gapu kadagiti inararamid ko. Ita, kasla awanan namnamak. Panagriknak kat awanan serserbik nga agbibiyag. Kailiw ko unayan dagiti agiinak. Napintas ti biyag da ita iti puder ti barong asawa ti asawak. Kanayon ti panagpasyarda iti abroad, ket ad-adda apimmintas pay ti asawak. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nangiornos, para iti pan nakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Aljon. Ken ka pagayam, Aljon. Nasara ka mon ti babae amang ipatpatagken ka. Nasara ka mon ti babae amang ililalaken ka. Nagbasol ka kenkwana, ngem inikkan na ka iti maysapay agundaway, ngem sinayang mo. Tibukod mo lang apagragsakan ti pinanpanonot mo. Di mo pinanonot dagiti mabalin nga ibunga ti inaramid mo. Makapaladingit man ti kastaan nagbanagam ita pagayam, Aljon. Angam anyangay nga rod, talaga siguro akasta ti biyag. Sapay kuma tagbalin nga adal ken kadaytaan na pasamak. Tirumbang aramidam ita pakawanam ti mismo abagim. Kumararag ka kani Apo Diyos. Dumawat ka iti pamakawan na ket ibagam amin arikrik naam kenkwana. Panagkunak ket bay ampay laang ti pamilyam ita. Awatem ti sakit amarikrik nada para ken ka. Ngamin basol mo mat ti amin. Angem di ka maawanan iti namnama pagayam ko. Anya ti ammo tayo. Amangan no dumteng to ti aldaw ket dagiti anak mon tumetlaeng ti umasidag ken ka. Alakastan pagayam, Aljon, ket pagyamanak unay ti ingka pa nagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Ti surat nga intay drama ita ket nagapu ni pagayam tayo nga Alexis, manipod Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti silent listener dito'y programam alagip ti napalabas. Naawis akmet ang nagsurat tapno inak ibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko apatsyak amang tadadal ken liwliwa kadagiti padak adumdumngeg. Sa anak amabain, ngem kitdi, si papan nakkelakpay amang ibaga amay saak kadagiti kamang timakon ko na nga LGBTQIA+. 1 Miss F, may saak abakla. Ubingak paylaeng nariknakon a babae ti riknak. Banag anang gurguraan ti amak kanyak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti ag salaysay. Manang Irish, tulungan nakman amakisarita kadananang kentatang. May papanitian niya, Alexis. Kaya't ko ti agtuloy nga agadan. Kaya't ko ti makaturpos iti kolehyo. Iso pa nga asim ka dia. Tatulungan nak ang mga lukoy kadakwada. Tapno pagtuluyan dak nga agadan. Nang runa unay kinitatang. Alang, bayam takasaritak to idaating ko. Ang aguray ka. Anya kumaaya a kurso ti alaam. Kaya't ko ti mangala iti kinamaestro manang. Maestro ko na? Uwan manang. Apay, di mo kayat ti mangala iti nursing? Yak kayat ti nursing manang. Kayat ko ti mangisuro. Iso ang maestro nga rod ti alaak. Ti kayat ko, ti agbalin na profesor.
Sa bagay, dakkel metkit di ati sweldo da giti teachers ita. Nang runa no agmasteral ka sa kanto ag doctorate. Wen manang, talaga kas tati plano. Ala, di ka madanagan. Kasaritak to ni Tatang Alexis. Kinasarita na kayo ka din, Alexis, Tatang. Apay, anya ko matibagana. Kaya't nakano ti agtuloy nga agadal. Kaya't nakano ti mga laiti kina maestro, Tatang. Nagkunakin kwa na ituloy na pa'y tagadal. Sanay! Tatang, apay no pagtuluyan yung mat ngamin nga agadal ni Alexis. Interesado mat piman jay tao. Nukunak asaanan, saanan. Apay di ka makauawat ay Iris. Tatang. Basta saanan nga agtuloy nga agadal dyan, period. Ibagam kititag tarakin laangan itidingwan na sa saya at pay. Kasanungay nanang, dandanin aglokat ti klase. Ti kayat ko asawan, dandanin ti enrollment. Pagtuloyan dakmat lang ka di nga agadal iti kolehyo. Saan mi paimat na pagsaritaan kinitatang yuday taba, naganak ko. Sapay ko matauman nugot matlaang ni tatang, nanang. Bayam, kasaritak to jay amayo, anak ko. Hoy, nukunak sumardengkan. Sumardengkan nga agadal. Sumardengkan! Anya? Ang tatang? Sebyo. Sana balay, tanakagraduar ka mo iti high school. Tatang, kayat ko ti agbali na maestro. Iswa pa nga asyo ka di. Tapagadalan dak iti kolehyo. Ay, awan lambukon. Sigurado ati mong tumilang maiyulo ti agadal. Gaputa sigurado ang maibarbarkada kanto kadagiti padam ababakla. Tatang! Ay na, di mo kumamit upayon ti anak ta, Sebyo. Pagadalan takit dimot akas kini Irish. Tapno addan tumat maipagpanakil da. Ay, jaklakit di kaya't masayang lang ti kwarta gastusan ta amang padal ken kuana. Nilatan Iris ti pagadalin ta. Talaga gaya madida kipagpatag tatang. Ay, Alexis anak, agsubli ka dito Alexis! Oh, kita man Sebyo. Napaguram sanjay anak ta. Kabailan tamot ngamin ida apagadalan nga uray aggidan da iti kolehyo. Noan niya ti imbagak, iso ti matungpal. Di mo man ipilit ta kayat modalya. No kunak asaanan nga agadal, saanan? Nawatam! Nukas na, talaga adi yun pagtuluyan ni Alexis nga agadal, Tatang. Saanan? Iso asika, ipasnak mo ti agadal, wine. Wen, Tatang. Dua pa yatawan ti palabsem, agturpos kanto ni ti kursom. Wen, Tatang. Ikarit nga ilapas ko ti kursok a nursing. Rumbang na lang Iti kasta, saan amasayang ti kwarta gasgastusem. Wen, Tatang. Masurunak ti kabsat mo. Iso nga tapno agnakam, pagsardeng aklangan nga agadal. Maalala ng agbakla-bakla, magibabain, surungkon. Apay ngay akas jay nanang. Apay adinak kayat apagtuloyan ni tatang iti kolehyo. Apay ngay animanang Iris lang ti mabaling agtuloy nga agadal. Ay, Alexis anak. Isulaan ka di ti anak ni tatang, nanang. Ay, di ka kumaagsao iti kasta anak ko. Apay ngay adinak kayat ni tatang. Gapu ka di tamay saka bakla. Pakabasulak ka din o kasto'y tiriknak, nanang. Ay, bala. Bayam takasaritak tumananjay amayo. Anya man ti pagsarsaritaan yung agina. Kaya't ti anak ta ti agtuloy nga agada, lakay. Naibaga akon ti pangideng ko. Ang tata. Di ka nagsaupay, Alexis. Umay kakiday, tamapantagatangan di ilaklako ni pare isko akaldeng kan baka na. An-anom ti kalding kan baka, lakay. Ay katarak na ni Alexis, Iso ti aramidon na, tasaan ka nga rodan agtuloy nga agadal. Anya? Ay saan tatang? Agadal ti kayat ko?
Saan ngagtarakan iti dingwen? Naata... Uray nga pa iti mapaspasamak. Nas ka na makaadalak tatang. Unay kamutan sa ebyo. Apay, di ka maasyan aya ijay anak ta. Aramidag ti kasjay, tapno makaamirais. Anya ti kayat mo asawan. Pagpastura kiti kaldingkin baka, tapno may kat na ti kinabakla na. Ay nalakay, uray aramidem ti kasta. No talaga babae tirik na ti anak ta. Awanen mabalinan tapay. Apay nga awan? Adda! Sipyo. Ikakiti pagnakman na detang Alexis. Ay unay kalakit din aya, Sebyo. Di ka man agpanpanunot ako na laklakayan. Para agadan laeng ipaidam mo pa'y iti anak tamot. Ay, awanin ta do pa sa udalya. Kas na kunakaw, sayang laeng ti kwarta, no maibarkadan tumot laeng kadagiti pada na ababakla. Apay nga min aya nga unaam ti pasamak, Sebyo. Aklunam ka din ti kasdi akinatao ti anak ta. Ay saan? No kayat na pagtuluyot nga agadan. Ibagam, tagpakalalaki. Saan kat nga agbakla-bakla? Sayang laeng ti puli. Sigamat gayam, Alexis. Kunaklakit din wasino ti ibagbaga nila kaya sa nga ilig. Uwan, auntie. Imayak ta nadamag kung agkasapulan kayo kano ti mga iwan kadagiti mo layo asabong. Umayak ko mag-apply kas hardinero yo. Anya ti kunam? Ag-apply ka akas hardinero, Alexis? Uwan, auntie. Uray all around houseboy pa'y ano iso ti kasapulan yo. Kat no adamot mabalin yo iti biyag. Sanin amasapul nga agtrabaho ka. Ay, kwa, auntie. Kayat ko nga minti madan iti bukod ko a kwarta. Ha? Kayat ko nga minti makaadan, auntie. Iso amas hapon nga ag self-supporting ak. Agtrabaho ak. Kabayatan ti panagadal ko. Anya? Apay, saan da kaaya pagadalan da tatang kananang mo? Saan nga ron, auntie? Sayang lang kano ti kwarta gastusik nga gadal. Gaputa sigurado kano ama ibarkada ak tumet laing kadagiti pada kababakla. Ay una yan. Nagrabaw matanday ta arason. Uwan nga ron, auntie. Iso apa nga asyo ka di. Tatulungan dak. Talaga nga nga kayat ko ti agadal. Alala, makitak mata talaga nga interesado ka nga agadal. Iso asya kung ti makamoy ti panagadal mo. Agpaiso, auntie. Wen, kunakla nga rudan. Ay na, agyaman ako na auntie Yolanda. Awan anyaman na barok. Basta, ano usam ti agyan dito'y balay. Tasikan ti agbali na caretaker, kabayatan ti kaadami ka ni uncle mo iya abroad. Uwan, auntie, naman yung agagagutak. Kat bigbigak to na imbag anakam ti panang tulong yung kanyak. Apay, di ka makonsensya, Sebyo. Tapay kumamait nga makonsensya ak, dalya. Kita man di anak mo. Gapo iti ayat na makaadal. Simrek akas hardinero da Madam Yolanda. Ha? Ni ka di Yolanda pensyonada nga adlay niya abroad dagit anak na tidaktakamatan, dalya? Wan. Talagang awan maraknakam di anak mo. Mangibabain. Anyan tulangan nga iti kunan da Madam Yolanda nga agasawa. Agraman dagiti tattao makakikita kin kwa na. Sika ti mangibabain, Sebyo. Laklakayan kan ngem di kag pampanunot. Naata... Kabailamot ko mga min apagadalan ni Alexis. Ngem no apay mat adi mo kayat apagadalan. Managim bubukod ka. Tabagim laeng ti pampanunutam. Di mo pa'y mat mapanunot tirik na di anak ta masakitan. Gapo iti kastangar aramidam. Ay subardeng kandalya. Pagrekyaran ta kadimanan da iti abanag. Talaga Pagrebengam day takas naganak. Pagrebengam ti mangipay iti pagsayaatan dagiti anak mo para iti napintas a masakbayan da.
Saan ket akasta, adi mo kit din kayat apagadalan, gapulaeng iti kinabaklana. Anya a klase ti panunot dayta, Sebyo. Tumalnakan ko na lay. Ha? Awan serserbin nga ama. Ha? Sapay kumatawan to ti pagbabawyam iti daytoy nga inaramid mo. Sapay kuma, Sebyo. Best, di mat na ko nam nga agbirbirok ka iti mabalin a paki-sideline ham? Launay abiyes. Apay, ada ka di amom? Agsapsapol ti ikit ko iti dua a katulong na iti parlor na ija ili. Kayat mo tamapanta. Ay katuan abes, kayat ko launay. Trabaho daytan, isu agaw. O sige, dagasan kanto nga rudan inton bigat ija balayo. Tamapanta iti parlor ti ikit ko. Wen bes, nasken ngamin ama kaurnungag ita. Iti kasta, adan tumanen aramata kinton umay nga enrollment. Ay na, agpada ta best. Agurnungak meten, ta ituloy ko ti agadal inton umay a panagseserek. Hello, Barok. Naawat mo ka din ti impaw iti anak ko asweldom itabulan. Wen auntie, kat agyaman ako nay. Sobra-sobra pa'y ati impaw itiyo. Awan anyaman na, Barok. Imbagla nga inayon mo iti allowance mo. Kan di ka nga minunay aggas-gastos no saan mat nga importante. Iti kasta, makaanay agastusem aging kang agsweldo ka manan. Un auntie, katyak tumaumang agyaman kada kayo. Nakasaysaya at kayo kanyak. Awan anyaman na, Barok. Sika nga mintay tao arumbang a matulungan. Gapo iti determinasyon mo amang gunod kadagiti arapaap mo. Diyak amo, no kasano akto makasubalit kada kayo, auntie. Ay na, di mon panunutan da ita, Alexis. Dikit di pa nagbaligim ti panunutam. Ay wan, kumusta mat nga iti balay? Kumusta dagiti sabong ko? Okay lang mat, auntie. No dagiti mat sabong iyo, di kay madanagan, taalagang alaga ak kadagijay. Kanayong dama sibugan, kan madalusan. Nasayat mat nga rod no kasta, Barok. Mala, baliwan tan tumanan ti agsaritawan. Umawag ak tumanan. Sige, auntie, kit agyaman akmanan. Sige, Barok. Agan-anad ka dita. Bye. Awanan kay tibain! Tatang, pakawanan da ko man. Tibain! Salpag! Ninamnama mo lagi day, aba kag-graduar ka. Yung anyan, ta inununang magaya mong tigatil mo. Nagpasikog ka, di ka pa'y nakatulpos iti panag-asal mo. Stone, tatang. Pakawanan da ko man. Sorry. Ayan ti lalaki na nakasigukin ka. Ayabam dito tagsarita kami. Masapol nga agkasar kayo sakbay ipas ngay mo tininawam. Di nak mabalin nga ikasar. Tatamat gayam asawa na tatang. Anya! Tatang. Hampang ka, babae. Ha! Uy, napaya! Gusto na itan, Seryo. Uray ka sa lupay ti panangkabil mo itakan ko, ana. Nalpasan tinalpas. Aklonam latan ama sikugan ti anak ta. Nang namnabak manlangan, gagraduar ka, ng gayam. Awanan kay tibain. Awanan kay Silvio! Tatang! Silvio! Ako yan! Anya ti mapaspasamakan ka! Marigat ka! Opa! Silvio! Silvio! Tatang! Tatang! Pakawanan da ko, tatang. Basol ko ti amin. Basol ko ti kastayan na pasama ka da kayo.
Sila ulay kamasal mo pagbailak sa nagbalin na saya at nga amang kuwana nga pokeng ka sa anak balin apat tas iti panangipatag ko na kayo kabisya kinura kasi kamsat mo kapag tigas kay ang kinatao na balag at pagbabayak ita. Amo ka na sakit matinakam na kanyak, tatang. Iso nga oray siya, katag kidawak matitipang makawan kanuana. Awan mat ngamin ti makita ka madingar aramidan ni Alexis, lakay. Agamjak amo, no apaya kas taunay ti panangguram kanuana. Dalamin. Ano tuyo ti katangan talang binutang bakit isapay kuma sa mapakawan na ti anak ta. Pagawalan na ko ba, Alexis, anak ko? Panagrinak at nagdakol, sinagbasulak ka. Lipatan tayong tinapalabas, tatang. Di kay madanagan. Sa anak-anagimulay ti sakit tinakam kada kayo. Pagkawalan ko lang ko. Siya pa mismo. Nga ma'am, tilang tangibasiking ka. Imbes asak kumati, mangisakit ka. Tatang. Pagkawalan na ka lang ko saan ka man lang. Apulosanikan, tigundaway, nagadal. Pagkawalan lang ko tinagibas ko, ikabay lamamang gulaan. Galagin ni ambisyon mo itibiyaga. Oray siya, ading ko. Pakawanan nakman. Gapo kanya. Di na kan pinagtuloy ni tatang agadan. Kati pa nagpas ngay ko abanasang tinagbalin adusak. Kas na ko nakitayan, lipatan tayong tinapalabas. Amin tayo kat agbidot. Ngam adamat latagundaway tayong agbalbaliw. Agbalin ko mga ruday to'y nga adal kada tayo. Tatang, manang Irish. Nakasaysaya at ka talaga, ading ko. Alexis, anak ko. Malaksid kini Auntie Yolandaan ng tultulong kanyak iti panagadal ko. Isagot ko mat kada kayo ti baligig. Di kay madanagan, ta ipaagas kayo. Ipatirapi kayo. Katsangsang kamay sa tayo ako mararag. Dawatin tayo ti panarabay ti apo. Tapno agimbag kayo, tatang.
Ita, Miss F, si papan nakkelak amang ibaga amay sa akon, kadag iti mabigbig iti may sa apagadalan dito'y Bagyo. Gapo kadag iti adung achievements ko. Madamamot nga ipapaagas mi ni tatang, gapo iti pan nakaatake na. Pagyamanak unay ti Diyos, gapo tauray no kastoy ti kinataok, inpalubos na latta ti panagbaligik. Ket ado ti matultulungak nga estudyante, kabayatan ti panagadalda. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, toy pagayam mo, Alexis. Ken ka pagayam, Alexis. Napintas to'y pakasaritaan ti biyag mo pagayam ko. Mangipakita nga awan ti anyaman alaped, no talaga akayat tayo agunodan ti ambisyon, wenno arapaap tayo iti biyag. Panagkunak kat saan mo matsiguro apakabasulan ti kasta akinataom, wenno kaririknam. Tinapatag awan ti kuskospil mo atao. Ket sapay kuma, taag serbi nga adal ken inspirasyon ti pakasaritaam, kadagiti makangeg. Ket kablaawan ka, gapo iti panagbaligim pagayam ko. Alakastan pagayam, Alexis, ket pagyamanak unay ti ingka panangibingla iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan nga Oliver. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga awagan na kumalatan iti nagan nga Oliver. Manipod nagtalinaed akon dito'y balay, nagbalinmetan a background ko dagiti drama dito'y YouTube. Ket maysa ti programam kadagiti pagaayat ko adengdenggan. Mailuyusak nga agsangit no kasjay nga adamangeg ko akapadpada ti pakasaritaan ti biag ko. Ket pagyamanak unay, no mapili yumat nga idrama to'y surat ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Anya nga tanog resign ka langan iti trabaho bakit? Anya? Ay, saan ang mabalin lakay? Diyak kayat. Di mo't na ibagak edikan ka, aday to'y ti kayat ko. Ti agisuro. Wanang, matanagan ak. Amangan ngamin no. No mabaybay am tin inawam. Kat maulit mo lang tinapasamak idi. Oliver, diyak binaybay antisikog ko idi. Amom day ta. Cherry. Di mo kumamat aramidan arason ti trabaho. Talaga siguro asaan tapay agasat ti maaddaan iti anak. Iso akas jay tinapasamak. Alala, pasensyakan bakit. Amumot no kasang ti gagar ko amadaanan iti anak. Maawatan ka, Oliver. Saan na bale? Aglibak to inton umadanin ti panagpasngay ko. Sige, agam ni. Di mo kumaipalubos sa may stress ka. Nang runa iti trabaho. Naskan nga aywa naman na imbag ti sikog mo. Diyak kaya't amapukaw man ang tininawam. Wan ka di. Di ka agdanag, Oliver. Hello? Hello, Oliver. Ni Tanya daytoy. Umay ka kumaadagos dito ospital. Ospital ko naman, Tanya? Abay? Naawanan ngamin itipot ni Cherry kat intaray mi dito ospital. Madaman at amtamingan dagiti doktor ti asawam, Oliver. Anya? Cherry. Ti anak ta, Oliver. Awanan ti anak ta. Ala, hustunan bakit? Di ka nagsangit. Pagkalmahan ko matiriknam. Ang mga lumakapadakas king kati pa nagsangsangit mo. Oliver. Hustunan ko nakman. Ang mga nanyapay ti mapasama king ka. Ala, hustunan. Agin inom ka manan,
Oliver. Sana bale, tapasit lang man. Ganun saan ang magagbartag. Wan ngamdandan ni minalam nga umininom kay ti Ara. Pangasim ta din ako manlaptan, Jerry. Di ka tagyaman. At ituyak lang balay nga umininom. Sana karumurumara ka sa kadagiti daduma tita. Anya ti kahit mo. Mapana ka ginom iti par. Kasta ka di. Oliver. Di mo't imbagak ngamin idikan ka. Ngag-resign ka lang iti trabaho. Tapno maiwanam ti sikog mo. Ngam saan? Tanatangkan ti ulong. Ipilit mo ti kakayat mo. Anya nga ita. Napukaw tamanan ti anak ta. Napukaw tamanan, Jerry. Pagrikiharan ta kadimanan daytoy abanag, Oliver. No agsao ka. Kasla si kalaang tinasaktan iti napasamak. No agsasao ka. Kasla siyak amin ti akin basol. Amom ka di amasaksakit anak mat, Oliver. Amom ka di, no kasanumat tiragat ko ang maadaan ta iti anak, ha, Oliver? No nagtungpal ka kumangamin iti kahit ko mapasamak. Lalabit asaan man nargrang din inawam. Nagtanggan tumot kami ti ulom. Ipilit mo tag trabaho. Idinto takabailan kayo matabyagan itagbaling nga alakta. Di nak ngamin maawatan, Oliver. Di nak maawatan. Makauma ti kastabyag. Makauma talaga. Papanamon nga eh. Agsubli ka dito, Oliver. Oliver! Oy, Cherry. Itay ka pa'y amay kulkulang Apay, nagapa kayo kadimanan ka ni Oliver? Wan nga rod tanya. Jak amuno niya ti aramidag. Kinapudno na. Mano nga aldawan asaan kami ngagsasao. Di mat, iso tinang itulod itay ken ka, friend? Wan, ngam saan kami ngagsasao. Pudno nga itultulod kan suksukunan nak. Ngam no adda kami itilugan, aging ga makaawid kami. Awan ti agtagtagari. Anya? Ay, sus. Abak yu pa nga rod ati ag-girlfriend kan ag-boyfriend no kasta friend. Puwera ang friend. Mariribo ka nak. Jak amuno kasano ti aramidag amakisarita ka ni Oliver. Mariknak ngamin tinalaos apa nagliday na. Gapo iti pan nakapuka umanan ti may kadwa ko mga anak mi. Maawatak matkit ti asawam friend. Maawatan kayo adwa. Tinasaya at sikat ti umuna ang makisarita ken kuana. Ibabampay lang ti pride mo, friend. Iti kasta, maornos tinagbaitan nyo nga gasawa. Tanya. Day talaang ti amok akasayaatan nga aramidam ita, friend. Awan ngamin tinasaya at amapasamak no, agpinpin na liiw kayo laeng. Iswasikan ti agpakumbaba, friend. Mabalin ka di ngagsarita ta, Oliver. May papanitan niya, Cherry. Pasensya ka lang kumakanyakon lakay. Sorry kadagiti saan anasayat nga imbagbagak idi na minsan na nagrikerta. Sorry magbakit. Pasensya kadagiti madingin sa usawang ko ken kaamin. Oliver. No bilang ta makabukal tan tumanan iti anak. Sabay ko ma. Taumonugat kamatan iti kahit ko. Alawanan. Manipod ita. Asikasuakon ti pa nag-resign ko. Magpeso. Uwat lakay. Naamiris ko ngamin. Nga ang mga notipan nakabanog kan pan naka-stress ko kadagiti lesson plan ko. Ti maisa ang makagapo. No apay ang mapukpukaw ko ti inawag. Ay na. Agyaman akbagan. Di mula ang amuno kasano ti kinaragsak ko. Nga po iti day tanga imbagam. Sapay ko ma. Tamakarga anak adagos. Iti kasta. Madaan tamatan iti anak, Oliver. No kasta. Masikong manan ni Cherry, Oliver anak ko. Una lang. Kitawag nga umay kayo kumay di balay. Iti kasta. At damat kadkadwanay di kabayatan ti kadak iti trabaho. Ay katwan anak ko. Awan parikot iti dayta. Agyaman ak nanang. Ano mabalbalin. Diyak ngaminan kahit ang mapasamak manintipan nakariglig ti sikog na. Sapay namin doon adara sa napasamak ti kasjay.
Ay, wen nga rod nasken adublyon na ti aganad. Iti kasta, awan ti dakas ang mapasama kadakwada adwa. Wen anang, iso nga anong sanyo pa ilang tagna di balay ha? Aging ga makapagpas nga itasawa. Wen anak ko, di ka madanagan. Tasya kung ti makaam mo ang mga iwan, iti asawam. Agyaman nak, nanang. Kasanon no, saan da nga approvan ti resignation letter mo, friend? Di mo nga minsad sa dawin, friend. Ay, maikawa kamin tulakit di iti kaawan monton dito'y pagadalan, Cherry. Sapay sikat imaysa kadag iti kalalaingan ang maestra. Anya? Unay matanta kalalaingan, friend. Katiso matipod no, saan ka di, friend? Ay, no sa anak lang ang masikog. Sa anak kumapay kat nga resign. Ay, huwan nga rod friend. Naamiris ko ngamin. Nga mga nuga po iti pan nakabanbanog kung agpay so iti trabaho ti makagapo. Tinagsasaruno apan nakarigrig tin inawag. Uray nga dagsintirik na kang agik kat iti trabaho. Masapul nga agsakripisyo ak. Ngamin, kas iti asawak. Kayat kumatan ti maadaan iti anak. Sabagay, husto lang ti desisyon mo, friend. Sana bali tati trabaho kat makauray. Kan may sa masiguradok nga awatan da kan tumatla nga awatan inton agaplay kan tumanen. Sapay kumaata kas tang agpay so friend. Ngamin, talaga aplanok ti agsubli apaman ang makapagpasngayag. One friend, sigurado dayta. Bayam ka di aninanang ti mga ramid kadagita bakit? Agi na nakakit di. Iti kasta, nasalon at to tipas ngay mo. Lakay, nalagan laang mat ti panagkupin nga aramidag. Kaasimat ni nanang, no ultimo panagkupin kadagi ti badbado takat iso ti mga ramid. At day ta ka manan bakit? Di mo't napagsaritaan, tanda ito abanag. Masapul nga nadamtin inawam ko nakmanan. Alahuanan lakay, nangabakkan. Sige, saanan ang maulit. Sorry. Mara, umay tamapantay di kusina. Nagluto akiti paborito matinola. Kan nangisagana kiti prutas. Kanam amin dagi jay. Iti kasta, agtali na iti kinasalunat mo. Kan ti agbalintong anak ta. Nanang. Ada ka mo't gaya mo na ako. Nasapa ka mo't asin mangpal. Wan nanang, awan mo't ngamin ang tinapating aramay dagin di opisina. Iso nagawid ako na. Anya ngay dagitain sangput mo. Abasto tayo anana. Nag-grocery ak. Awan gayam. Ni Cherry, sa dino tayan na. Amangan no aday ti sila Joe. Di pa'y matrimuar manipod itay kunan na maturog. Amangan no nakaturog pa ilaang Kasta ka din nanang? O sige, tagpulis sa klabit. Siyak tun tagluto iti pangrabyan tayo. Cherry? Cherry! Oh, Nanang! Nanang! Tulungan na kami! Ni Cherry! Dara-dara nakatasa iti suelo! Tulungan na kami, Nanang! Anya launay tinagbasulak iti Diyos. Taapay akanayon na matlakit din nga alaan tin inawag. Apay, Oliver! Apay! Cherry. Amom ka di. Maawa-awa na ko ni tiganas nga agbiag. Kapoy ti kastoy mapaspasamag. Kasla kayat kumatanti matay. Agasa matitalo nagsasarunong agbalin ko mga anak ta. Pangasim. Tapagkalmahan tirik nam. Diyak laki di ka ba ilan no pati sikak at mapukaw ko. Jaksan ka malan, Oliver. Jaksan ka malan. Nagdagsin tirik nak. Mawatan ka ba kahit? Ang panunutan ko mamati sa lunat mo. Di ka ko magpaabak itiliday amarikrik na mita. Laglagi pang mga dahak lang dito, Cherry.
Baray, kargaan pa yata basom. Atoy, oh. Nagyaman ako pare. Hanggang last round tayo yan Itay pa nga nga mawawag ni Mrs. Kaw. Mamatan. Dari ka tanti. Outside Colombo. Takrot ka magayam, pare. Kung ako man, malalaki ka. Sikamat, pare. Saan mo nga iti kasta? Siyempre, awan ka doon na amangaw awer ti anak me. Iso amas sapol nga gawin na kadagos. Ngalala, wanan, pare. Diyak kasapulan ti palawag mo. Sana ulat na. Sana all kat adda anak na nga awa-awirin na. Pare Oliver, nabarta ka sa matan. Nasay-saya at sano itulot ka pa lang ijabalayo. Sakbay ti panagawin ko. Awan daron ba nga pagdanagam kanya, pare Henry. Kabalag ti gawin. Okay lang, nga uray umunagan nga gawin. Tagawid aktan tanong keket ko. Dituyak pa lang, pare Henry. Asano ka? Siyak timang solbar iti parikot mo ita arabi. Niya? Oliver, saan ka di? Wan. Apa nga amom tinagang ko, ha? Dakas ka di, ama amon tinagan tikaskan ka anak na. Siyak gayam ni Ella. Ella, Oliver. Oliver, Ella. Oh, di ba? Bagay na bagay. At tumalang ka man. At lang asawa ko eh. Isungag birok ka langin iti sa bari. Asawa? Asaan nakamat ama ipaayan iti anak? Kasta ka din. Oh, come on. Oh, cheers naman kit di, Oliver. Ay, kwa. Cheers na ko na. Ay, wala. Cheers. Kaya't mo ka di, taipaay ko ti kalkali ka gumang. Asaan ama ipaay ti asawang, ha? Oliver? Ano kahit mo asawan, ila. Aginom tapay, itikas na, agenjoy ta adong. Yeah. Di ka danak, Oliver. Siya, di makaamokan ka. Sa dinutayan ko? Good morning, Oliver. Anya ti? Oops. Aguray ka. Di basta panawan latan nito'y Oliver. Laglagi pa, nag-enjoy ka mat idirabi. Ibatan na ko ma. Agawid akon. Siguradong urayin na akong tasawak. Mabiit lang, Oliver. Ditakan! Oliver! Ang sabli ka dito'y! Oliver! Apa yan pare Oliver? Itay pa'y akasla di ka makaid na dita. Kuha pare. Saan mo't nga tigas ta? Sigamat. Tilamad madlaw mo. Kasla na puyatan kamit ngamin. Apay, nagsarak kayo kadimanan iti dayjay nga ela. Kuha pare. Ako. Hinmawag ni Chiri kanya kidirabi ikay. Anya. Anya nga itimbagan pare. Ay kit kapilitan
Anagliba ka kiti asawam. Inbagaklatan nga agkadwata. Uray saan? Agyaman ak pare Henry. Agam ni, itapay laang balagan kan. Pangaasim ta di mon ululitan. Narigatan. Jak kayat ti may ramraman pare. Itaman pa yan nasapa ka nagawid lakay. Apay, awan overtime yo. Awan bakit? Kaya't ko ti bumawi ken ka. Bumawi iti anya lakay. Ha? Ay kwa. Kanain ti pa nag-overtime ko kadag iti napalpalapas ang daw. Isong ita, bumawi ak. Sika talaga, Oliver. Happy anniversary, Cherry. Kunaklakit din no nalipata mo nga ita ti anniversary ta, Oliver. Ay, sana. Diyak tupulos malipatan day ta bakit. Adan sa awag mo. Song batang pay Ang mga no ije opisina yo dayta kat napatagti bagada. Ni Ella ti mo awag. Song batang pay Sana. I-off ko lang ang ti cellphone ko. Alan, song batam no asino ti umawawag lakay. Okay lang. Ay, kuhasanan. Kas na akong bakit? Bumawi akin ka. Iso nga i-off ko pa ilaang nga ro ti cellphone ko. Iti kasta, masulo na kita. Anya? Naimbang nga oras mo? Sika ka din ni Cherry. Uwan, siyak nga rod. Asino ka kadi? Berbirukak ni Oliver. Adda ka di dita. Anya ti masapul mo iti asawa? Basta irwar mo ni Oliver. Adda na patag-apagsaritaan mi. Mabiit lang, miss. Asino ka nga minaya? Kan apay asap-sapulam ti asawa? Tinasaya at irwar mo ti asawam. Ta iso amis mo ti mangibaga no asino Anya? Nalawag mat siguro tinangag mo, Cherry. Panagkunak, nagbidot ka iti balay anaturong mo, miss. Sa anak nagbidot. Amok adito iti balay ni Oliver. Oliver! Oliver! Rumor ka dita! Sangunak! Dinak mabalin nga ilam-ilam mga latan! Oliver! Miss, pangaasim ta pumanaw kan. Talusaan, mga yabak iti barangay. Sa anak ang pumanaw dito aging gaasan arumwar ti asawam. Naskan asong batan na ti inawa. Anya? Anya ti aramidan ni Cherry iti daytaan amuan na. Adda nga ta posibilidad na nga agsina dagiti agasawa. Gagayam, di uliwayan adanggan ti sumaruno apasat ti pakasaritaan ni pagayam tayo nga Oliver. Dito'y laang programa tayo, alagip ti napalabas. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti may kadwa apasat ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo nga Oliver. Iti umuna apasat ti surat na intay na amuan anapukaw wenno naragrag ti ininawan ti asawa na. Saan laang anaminsan no dikat namin tallo adaras. At dadag iti gundaway nga agapa wenno agrikyarda ngam kaasi ti Diyos maornos damat laang adagos. Iti naminsan nga ipapandag iti aggayam nga Oliver kan Henry iti maysa abalay pagiinuman adda babae an amo ni Oliver. Limad ang nagsinsinnarak dagitoy, agingga anapan tinasao a babae iti balay da Oliver. Intay nga rudan danggan tituloy ti pakasaritaan ni pagayam tayo nga Oliver. Pasensya kan, miss. Saan ka nga mo? Iso asaan ka mabalin apastrikan dita balay? Ken maysa, patsyek asaan nakamat lang ang mo ti asawak. Apay, no ti asawam lang ang ti damagam. Tapno maamwam ti pudno. Total, nabayag nakmat lang nga ilam naman. Anya,
Saan kumamat kat adumanon iti kastoy no di na kumailam-lamangan ni Oliver? Basol matlaang ti asawam ti amin. Ita, no di na kayat asungbatan ti inawa. Idarum ko kat paikat ko pa'y iti trabaho na. Anya, masikog ka kunam? Wan, masikuga. Saan? Saan apod no ti bagbagam? Saan nakangam-am mo ti asawak? Iso amabalin mo ti pumanaw. Saan? Diyak pumanaw, aging nga iruwar mo ti asawam. Iso ti ama ti inawak. Iso ama sapul nga rod at akdaran na ti anak may. Rumwar ka dita, Oliver! Rumwar ka! Cherry, bakit? Sa dinutan mo. Cherry! Pastra ka nakulag! Masapul nga agsalita kami iti asawan! Saan? Di mo mabalin ang kasarita ti asawak. Pumanaw kan! Ne, ano day, Chay? Ay mo! Ipatam ti buhok ko! Ayop ka! Kasawak dito! Batam kasawak! Batam! Ano tar aramidam dito, ha? Kasi kapay tadaganas ng agdamag itikas na. Damagam nun niya ter aramidak dito eh. Apay adi mo sungsungbatan dagiti awag kan text ko kan ka, ha? Pang-aasim tadi ka agis skandalo dito eh. Tinasaya at pumanaw kan. Masikugak, Oliver. Huston ela, sumardeng kan. Ibagam iti asawang tamasikugak. Ibagam! Anya? Ela pumanaw kan, pang-aasim. Saan? Sa anak a pumanaw. Aging gaatak deram ti anak na. Ay, sos. Uray ipa-DNA test mo. Sika ket sika ti rumwar nga amat inawak. Isu atak deram daytoy, Oliver. Tak deram, no di mo kayat nga idarum ka. Jerry, pagsarita ta ko ma. Anya ti pagsaritaan ta, Oliver. Pagsaritaan ta? No kasano ti panang lokom kanyak? Kasta ka di, ha? Jerry, pang-asim. Denggan na kumamat. Adda ka di napasamak ka na kayo iti dayjay a babae? Bakit? Nabarte ka kadi nagamam mo kami giniela. Iso adyak amo no. Adda napasamak ka na kayo, ano awan? Jerry. Simple lang ti damdamagak, Oliver. Wan kan saan lang ti sungbat. Wan kan saan lang, Oliver. Adda ka di napasamak ka na kayo. Nagkaida kayo ka di? Sorry, bakit? Sorry talaga. Nabarte ka kami ni di. Jerry. Ayop ka. Linukunak. Di kan tupulos mapakawan, Oliver. Saan to apulos? Jerry, agsarita ta kumamad. Pag-asin. Denggan na kuma. Kapo ka dito ubing dayjay a babae. Iso anaaramid na kalukwan. Jerry. Pumanaw ka. Pumanaw ka. Kat di kan agpakpakita pa'y kanya. Panaw! Kaya't ko nga agnaid ta itibukod ta balay, Oliver. Ha? Oh, apay akas lanaklaat ka. Masikugat. Iso arumbang na laang nga rod nga ikanak iti special treatment na awatam. Anya? Igatangan nak iti balay kan lote. Iti kasta. Addan tumit apang tenglak no bilang laang. Awanan ti adupay asao. No di nak maikan iti balay kan lote. Nasaysaya at laangan nga ipargreg ko ti anak mo. Anya? Nalawag mat siguro tinangag mo, Oliver. Sa anak amang rabrabang. Among dayta. Sige. Wanan. Mangkita kiti balay kan lote ang mabalin ko agatangan. Taiso ti pagnaidan tayo itagbalin nga anak ta. Dayta kat ti kay kayat ko kan ka, Oliver. Di ka danang taaramidak amin akabailang amang paragsakan ka.
Basta ipaay mo mat amin, akayat ko. Nasayaan mat kasi mangpet kan, Oliver. Agsang sangit anak ta. Gamataka kita nakarelax. Isong marod nga inawagan kang agawid ka adagos, taaw-awiram day taubing. Itay pa'y asumanangit, makaringrang. Unay kan. Dahil talang nga rodin agaw-awir ko mati trabaho, hindi mo pa'y maramid. Kas makita mat, kalkalpas ko laang ang nagpamanicure kan nagpa-pedicure. Saan amabalin ang madadaal dagiti kyotex ko? Anya? Iso asikapay laang ti mga awir iti anak mo. Paturuga mon, iti kas na. Makainaw kan makaluto kamatan iti pangrabyan na. Ela? Oh, ay apay lang tar aramidam. Aggunay kan apay amulmulagatan nakmatlatan, Oliver. Anya ka mo Ela? Apay di mo bambantayan tanakta. Adda iji-igid ti kalsadang agay-ayam. Kasta ka di? Ay, jakmatan na si putan arimwar. Ayabangket din ata di gosamon. Sigurado ang nakadungdung ritmanan. Anya? Kastala ang ti ibagam. Anya nga iti kayat mo nga ibagat. Sorry naliwayak mo tin adinigos. Sorry, lakay. Kasta ka di, ti kayat mo amangag, ha? Ela. Ha? Pues, saan to amapasamak ti kasta? Di ko samket din ti anak mo. Total, day talaang mat nga ubing ti makagapo, no apay nga agdenden nata. Saan ka di? Aglablabas kan, Ela. Aglablabas kan. O, anya? Agbabawi kan? Kasta ka di? Kayat mo ang tiagsubli iti dan na ti asawam? Kasta? Ha? Apay, ti ko nam, awatin nakapay ti asawam, gapo iti panang lokom kan kwa na. Saanin, Oliver? Ngamin, inlaksid na kan anamin pinsan. Congrats, friend! Na-promote ka manan. Sigurado nga iti saan nga agbayag, si kanton ti agbalin a principal diti pagadalan tayo. Anya? Amo, itaklang manan a makita ti kasta kinaragsak mo, friend. Sigud mat anaragsakak, saan ka di? Wan, ngam sabali a talaga ita, friend. Sika talaga tanya. Tila manan madmadlaw mon. Kayat ka di asawan day taan, nalipata mo ti inaramid day jeng Oliver ken ka? Jak to pulos malipatan ti inaramid na. Angam, naamiris ko, ano iso akanayon ti pampanunutek. Siyak ti maabak. Iso nga, oras mat siguro, tapno lipatak ni Oliver. Sigurado ka, friend? When? Ay sus, oray di mo ibaga, amok nga aging ga itakat ay ayatan pailaang ni Oliver. Aklo nakakasta. Angam, kas na kunakon. Siyak matlang ti agbalin a nakakaasi, no jak lipatan. Ang malipatam nga ta ti lalaki nga inayat mo iti kastaunay? Patsyak akastatan niya. Saan man nga ita? Saan man nga inton bigat? Uno kadagiti sumarsaro no pay nga aldaw. Ngamkit di, addan tugon daway para iti dayta. Ngam no ita, ag-focus ak pailang iti trabaho. Amok, ken mamati ak nga inot tumatlaang amakalipatak. Diyan mo, Nonya Taramida, tap nagbaliw ni Ella, pare. Pare Oliver. Namuklaing kumakas dito ugali na. Diyak kuman inyan alaan iti balay lote. Nagabang kami kumalatan iti apartment na pagnadan mi. Kat kasanoitan pare. Sapay ko naman na ibusin ti urnong mo. Gapo iti dayjay abalay. Ay, day takit nga ruti parikot pare. Agbabawiak man. Ngam naladawan ti amin. Oliver. Ni Jerry. Kumusta amatan? At nakatidamag mo kin ko na pare. Kinapudno na, nagkita kami di kalman kinitan niya. Sigun kan kwa na, nasaya at mat kano ti kasasaad ti asawam. Nasaya at mat nga rin nukas na pare. Saan nakas kanya, kapuro parikot ti dumdumten. Sigun kinitan niya, napromote ka numanan.
Kat iti saan nga agbayag, sigurado nga isuntukanon ti sumaruno a prinsipal iti pagadalan na pangisursurwan da. Deserve na dito pare. Kat maragsakan ak para kin kuana. Ne, apay nga awan mo't naluto ama kanela. Masadutak nga luto. Anya, kita niya nga tikinan nyo idal daw. Ay, kat nagurdara ka. Ay, apay kumangay. Diyak mat ipalubos ta, nga agbisin kami iti anak ta. Unay ka maten. Di mo't kunak nga agimpen ka. Nagastos ti order. Surusuruam nga min ate agluto, iti kasta makatipid tayo. Masadutak nga rod. Imbag pa ni Cherry, tano sumang petak at naluto makan. Dito yung matan, pulos. Makaumat kas to abiyag dito. No naumakan, kit di kan makaanos. Oh, di agawid kan iti balayo. Awida mo ang jay asawam nga inutil. Kanya. Hoy, Ella. Saan nga inutil ta sawak? Tanangam tagsasawa. No di mo kahit makaraman ka kanyak. Talaga mo ta. Inutil jay asawam. Tadi nakakabailan nga ikan iti anak. Tumalnakan ko lang na eh. Kailiw mo samat ti asawam. Ibagamlaan nga tauray itulod ka pa'y. Awaran ka itibayin. Talaga nagalas ti ugali, Mela. Nagalas ti ugali. Oliver! Oliver! Sa dino ti papanan ni Ella pare. Nasabat ko met di tarwar. Manipot gastuin ti kasasaad ka. Kanayon ng tirorwar na. Kaya't mo asawan. Iba't bati na ka, kat amo na matakas ta ti kondisyon mo. Ti anak yo, sa dino ti ayan na. At ay ti pudir ti ina ni Ella. Diyak mat nga rod mabali na mapanpasyaran, kaputa kastuyak matan. Pare Oliver, kaya't mo ka dita ijay kapayula ang balay. Saanan pare? Si kamat pare. Saan kamat ka nasabsabali kada kami? Iso nga okay laan. Pudno ti kon kunada. Ano sino pa iti di mo kabagyan? Isupay ti makatulong ken ka. Pare. Ngam ti babae pinagnaid ko dito'y balay. Ti babae anang ipaayak iti amin nga urnong ko. Di nakman lang pulos kasyan. Katanyang iti plano mita pare. Pare, may salang tamok nga magawat ita kanyak. Iso na lang ta, diyak masigurado, lumapakawan nakbay. Oh, Henry, anya ti aramidem dito eh? Cherry, ni Oliver nga min. Apay ni Oliver? Naatake. Anya? Naka-wheelchair ita. Kat di na unay maigaraw ti makinkan nigid nga imakan sa ka na. Sigun kadag iti doktor, masapol na kano tinananay nga inana. Ken masapol ama ipaterapi. Baring ag sublimat lang ti sigud a kasasaad na. Kasta ka di. Amok ana sakit, ken amok ana rigat. Amangan numabalin akasarita met tigayem ko. Kat sapay ko ma. Taipay mo met ti panang pakawan mo kan kuana. Henry. Pakawanan na ko ma, Cherry. Sorry kadag iti amin ang nagbasulak ken ka. Dahito sigurong ti dosa. Kapo kadag iti inaramid ko ken ka. Oliver. Cherry, si kalang ti babaya na ngayat kanya kiti napudno. Iso nga ita, ang babawiak, kapo iti panang pasakit ko ken ka. Kaya itan kapayla ang ngaging gayta, Cherry. Gayta ti budno. Oliver. Sapay ko ma, tama pakawan na, Cherry. Kababain man, kita kasapay ko ba?
tay kanak pa iti maikadwa gundaway. Tapno sulitak dagiti nagkurangakin ka. Diyos ko, anya ti rumbang nga aramidag. Isuro na kumahapo. Ti amok, nagrigat ti mamakawan. Nangarunan at dapay lang ang sakit amarikrignag. Rumbang kadi apakawan na kunti asawak. Nga oray at dapay lang ang sakit amarikrignag. Agapuan ng tipanang loko na kanyak. Tulungan ako, Diyos ko. Maririmbukan ako na yan. Agyaman nak, Cherry. Agyaman nak iti parang pagawan mo kanya. Oliver. Dak tumao magagkit-kit daw iti pamakawan ka, Cherry. Sorry talaga. Shhh! Ustulan. Ti panunutam kit tita. Ti daras sa panagimbag mo. Cherry. Uray pagbalik-balik ka din tatilubong. Agasawa talata. Iso nga awatan ka nga ron. Basta di mo kuman-ulitan tinarami mo. Sapay ko man. Tadi mon sayangan ti gundaway nga intad ko kan ka, Oliver. Ikarikiti batog ko langit. Jak tunulitan. Gaptam mo kung tidakas nga ibunga na. Kanamok. Asikalang ti babaya pudno. Ang mga ayat kan mangipatpatag kanya. Aklo na ka nagpintutak. Pagbababuyak amin ang tagichay. Nalaos tiragsak ko iti pinakawanak ti asawak. Tinulungan nak ang nagpaagas. Kat ita, kaasi ti Diyos ininutan nga agsubsubli iti sigod ti panaggaraw ko. Makapagna akon abukbukod ko, babaan iti panagsaklay ko. Pagyamanak unay ti Diyos, gaputa inikan nakpay iti gundaway amang sulnit kadag iti nagkurangak iti asawak. Kat kanayon nga ikarkararag ko, asapay kuma, taikanda kami pay iti at-atidug abiyag, iti kasta kat makapagdan na kami pay nga agasawa iti napaot. Gapo iti panang baybay-an ni Ella iti anak mi, nagnumwan mi iti asawak nga alaan mi laangan ti ubing iti puder mi. Kat ita, da kamin ti mangpadpadakkel. Amok anarigat kan amok anasakit. Ngem dayawak unay ti asawak, gapu ta inawat na ti anak ko. Makita kan mariknakmet at talaga nga inbilang nan daytoy kaspudpudno nga anak na. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, tuy pagayam mo, Oliver. Ken ka pagayam, Oliver. Nagasat ka, ngamin pinakawan na ka ti asawam. Nagasat ka, gaputa inawat na ka, kat nagdan na kayo manan. Amom no sabali laang siguro saan na kan nga awatan, nang runa kat naaddaan kayo payan iti anak ka ni Ella. Dayawak ti kinatanok ti asawam nga agayat. Dayawak ti kinapositibo na nga agpanpanunot. Manmanuitan ti kas iti asawam. Sapay ko mga rod ta mataginayon ti kapiyakan kinaragsak iti pagtaangan nyo. Alakastan pagayam, Oliver, kat pagyamanak unay, ting ka pa nagsurat dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ditan papagayam tinagpatinggaan dagiti agsasarono a drama tayo, kat sapay ko ma, tadi kay tumauma adumngeg kadagiti sumarsarano pay nga uploads tayo. At to'y manan ti pagayam yo, Freya Simsim amang ibatbati itinaragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin. Ni Apo Diyos ti adda amang tarabay iti tunggal maysa kada tayo. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.